di asedama udi kronkron aye biafu nyankopon ne o ufri eteche aye nyankopon ebesi na ye kase nyame bia ni wa wote se wo ya brimpom mu abrimpom wo ya katachie mu katachie nyame ben kro na ye de ne betontom wo enawie abusia ye mom ne ye fa sedama no fi se wa ye bidia ma ye ne abusia ya nanka yense nanka yenfata bie enne wahwe yenso oboye ho ban me no mia ne da so tia se chekere mada bodwiem emoje di emu afurusane a na yenfa ya seda enkomansuo ewia yenfa nkoma bo ena ke de akoma enua ene enema hodo ye hu hia eyi ono asafo awrade nkuto ena esefata nti ye de manual ase no me ye Sompa TV ena wasugu a wutie na wo hwe life no rekro na wutie ye e wo Sompa 93.1 kasafidie so eno so wasante mantem kropo kumasemu ebusia na awrade di ache ye efia da kronkron eye November bosome de toso dunso enene awrade aye bi ede amaye ebusia medi di ohine rema me akua ye bo asia ma edru fia da na metrem se ye Sompa Nkomo dwumedie bre ena ya na aso no ebusia donko na bo apa ho sima no enkono na ya na wahye no so ma ye se Sompa Nkomo dwumedie enya me nko na meti adwaso Minister IBJ chief executive producer wono ena etwensem ni nyina eba woni ho a yentimi enko ye de asedane bi beba Mrs. Champion Councillor 1 ma me fefe o mahima prekope enne awie wage na adwa wodi fo pokwa branyame nipa awie ye bremo enwosra na doso wono so edom yen ena mia mehima papa bi matisa ye friend Evelyn we ye broni okọ broni kroma ye friend Evelyn but wo ba ya kase ye dem kumase ase no modia wo ya santini kan ye friend ma me se wa ampa for hima papa bi wono so eka ye ho asedane bi ekwa makugwa ekukwa bronika jando Mrs. Japan enso edom ya kwasua somoa eno no sansona school fees Rexford eka ye ho Buzili caption man Brad David Domyen and na Afebra Ima and Ransford Mami ya Grace and Amiaka Samiba Fidaus and Nevi wadum e boy chidom ama ekwoba jesi sempremo wano so akaya when Nevi ya Jumedie ye nyina ya ka bomo ye de eba bedaimo e wo bola and Nevi Sompa Nkomo ye bekwa ni bola e extra large Etia na wa mia ubutinim na ulezi nenso no watimi asiri ne poye fi se ne ampaya ebedwa abusia yema ya pamfo no akwa bamra na ya ba de ye wobi ede mamo awade me se ye enya asem ketwa o emema ene ma ene ewo na so edu ba bia na oba gengan wasemenko amafa akwara na bomebo Ezo da bia be ma kenke bini wase me kwa ma fa kra na bombre no kra nso ani sen abusia be ma bia je oba bi eba de aboso eti ene ye ba be se de a kiro afoforo ka ho ya brepem no ekwan bedamu a ye be bo awuramu na wonom de no so etimi aba betodwa Mr. Mike Donko aboard ejuma papa school fees for kopele kata cho be Matias was be ma we e boni dia na me ma hye school fees a ye ko twenti awusia ye na se on Rex for the net dom ni nyina na lamina papa bi oba ho fefo ono so bo ejuma baba we ehun se oba watina se kwaba saa wa ya de ono so eka ye ho ena wie Mrs. Champion omahima ena wie ye mo akwaba ya Pacha pom to say. Already ado yenye dru ya say die. Boko. Ye danyame asafie so boko de. Ene so ho aye fabros. Omahima yi de ka bi wo ho aye de beto aso age se nka ye pia wo hye ho. Midifo Abrotia. Yaba. Ene so yaba kan se ne ma. Ye twagu ye mfa ye de anim ase ye twagu. Se nyire ye twagu. Ya se nam. Na asisisem so de untimi enfansa ye ho Sompa Nkomo abloti ye dase min Saturday ye na abrochefo ase ye team kese eso ne wo mu ana Ghana for so ye team kese so ane Ghana on say ye bie fan club nim eti esese obia de ne kra ene ni pedua be wuram bi na ene bi a wonti ase bia ne timi bo eti ye na mikei ye da wase
wakonya sonko ane antibeki yakopon adom Sunday etwa mu ya ana mode meeting kese pa hyehyɛ so ɛwɔ kuro kɛse mu yɛkɔ America bɛmu amama huda ai ɔno so ɛwɔ hɔ abrochefo akɛsa kɛseɛ yɛnua bɛma nana boache ai ɔno so ɛwɔ pɛ kamana sɛ yene ɔno yɛre mbrɛ fi kakra aha ana Facebook fo nyina so yɛda mu nyina ase saa bre yɛ kɛse omugu so omu badendenden eti Ghana fo nyina yewura yɛ maame Jed ni wura ɛna yɛ Ghana fo nyina fan club chairman eti esremo obi amfa na nwuram enche t-shirt no yeguso ani ye Jed no kasa ye nyina ye betwa t-shirt ye behye ne ye bebiem ɛwɔ school fo no ye kwakoche wo mu pardon ne niema no eti obi akara komanto no yem ba bie baba wura ti mabrewa nyakopo onhira pa onhira so difo pokwa na busuan watu na num to di ache na fe ye koma mesewa ampa for bracket 2 oba so no kokko se nwuno na yamana kwaba me de hia kwaba oba panyi na pom ti sei o so aye ferry aye wo ho aye fe dodo simia yeda nyame ase yeda nyame ase se wode nyina ba beduem ha se yefun kromo manti yenya tu ye ho hye rade nsen na yama de hye nyina kwa bai na wo fie so no ye mo akwa ba so no ko se waba bedom yen e wo Sompa TV kasafonyi ne so na wutie Sompa 93.1 obetimi ahwe Sompa Nkomo dwumedie e wo ye social media platforms ni nyina so YouTube no e Sompa TV, Facebook e Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 Twitter no so ye Sompa TV sa Sompa FM obetimi etie dia fa online no so ana so akokenkan sem ni bi e wo ho e www.sompaonline.com e wan so fa kwa obehia ye na dwumedie no wo sofa ne ya sofa ne nyina no yetimi ayetwobo ye ne yetimi apeja akodum pempen so a wo se ye di eduro eno ti ye nche ho ye befra ye case number 1 ababa wa bia ye friend Lizzy Malizi ote de chem so ene ode asembia ba beda Sompa Nkomo dwumedie fo se yen twitwa engine officer bema bi eya ede ne sekan adwananka yesi adwumo we no eda yete ede frini wura no eno nti no yempre ye ho emmokọ adu no sesie ye bema ne kwan no ono akasa no watimi aka na asem Obalizi ewie mpacho ya na mwakata na nim kama ede amame mundi pin ne mame ye wo reason ti a ye ya ne sanya me ya adom abrepam na wose obie nanim anye ne ye bebie nanim ede akere amansente no madaroma MC for school fees ya na moye ne sa ede amayen na ye ka cho se nwumakwo dodo na no ena eso yasene e wodwumedie so Sompa Nkomo breast sefatable no ye de omadwa tode ne nyina betudwa na wa hye ne nson wode akira kopa bi ato wonya sika no ato so e de bi aso yasene se be ya Sompa Nkomo dwumedie da ye betimi abawaboboa no ne ye de ensem abesom wa mo wonya bibidi afri mu amesa papa bi wohini ni adazuos of mami premani baby o bi ama ye mo wa han ye gidi se Nyankopon adom ohoye na matese ya se o komizo awaso akono ye se kwa ye 21st massage wo 21st ya okoye asa konye eyimizo 5G wo manager don ye wontebusia eya na ye kama sabe meka se ese wadojo no ho ato ne mpemu na wo twe no wo hwe ye ama ye chia wa ya fio papa mame ma wakwa aba yeah oh what is saying nyame adum asakase yakata wanim kama why nyame adum me hoye efie boko nyame adum na okwa asori anase okwa nkrema anase mpacho wo frɛ nananom asumi bi okwa asori pacho je tresem we na epeja kosoro na kan we say di machi why wadaroma na yentime ento amamre ne amane no so wa hasenom me Obalizi ya mikita tre kronkron mikuta tre kronkron me de hyebo se asem a me beka wa ha no eye no kretrodo kontompodim enti erade boa me ko oda onifo me da se Mami Lizzy ote de chem so na wo ba ye no de wa me ye huntie nso ya bomo de akere ye tiefo dada mayente nkomo no ede na ha wo a wo se na awie ye nso mu na esa be ma bi eye sisi wo e wo kwan bi so no pacho
2018 me ne bema bi wo yi me wu wie no e na o ye na agin so ba be ware me bema na your friend is saying wadaroma ye fe ne jaya na wo koshia no hen wo fiti ya na ne kwa wo ye pacho dem na o dunkwa ho na me na nan so wo ya na ye makwan na me ko dunkwa ho no te ho na mko hu na me ne wo ye nti 2018 me ne wu wie ye no e na oba se obeya me ho ade e na me se me nye ready se me ware me pese me kosua adwuma ansa e na o se no ono no de me wa koto adwuma nim na me wia na ya ware na ma me se o monte ase se ono mfa me koto adwuma nti me nsua nwie o mo ankasa behwe me wie na se ye be ware ya na ya ware ye ware nso a nye na di me kotum e na o te ase na o koi e na o fa mechi de nsa ko hu mpapa mma me nua ekunu o de nsa no ko na me ni ho se o ba be ye me ho o be bokokoko so be ye me ho ade enti me mechi na o de nsa no ko na me ka che o mo se me nye ready se me be ware nti nsa no mo nsa kwaje o ma de o de nsa ne ko ma hwan mma me nua ekunu ma me nua me wo ye na mo ma me we pa cho ma mo kumase na o papa we ma papa so kumase na o ma me nua kunu no de nsa koma no pa cho adentia me enyem na mo dunkwa na papa ka kire ma me nua ekunu ne se onyira mu nya bibia ma no okay enti na bibia sha ono no nsa wo ho no to de nsa ne fa o mo ka bibia wi a me se menti ase me nya nware ye no na o fa machi de nsa ne ko na ka kire se me nya nye ready se me wale se me sua adwuma ni wi wie na se be wale an ya wale ye nwale nso a na obi afa ne baby na ansa na no ma me enua kunu no wan kan kire mo se won so nya ready se obe ware nti ansa ne ba mo nje pa cho me ka kire wo mo na ye den no mo je ye o da na o je nsa na sa da na o ka kire me na me se on san fa ne nsa ma no na me nya ready se mbe wale mpese me sua adwuma ni wi ansa na me wale ana ma wale na on so de on so agensa na wi mi on timi san fa nko back okay na ko nsa no so de me nya ready nti me nim ho hwe ana o se ti na akra na o me ha okumase ya nti ye makwan a na obefa ne ko akodi akoma ye bie suka na o sa de na ba akra na nya sen pacho this year me no nya 5 years okay ye makwan na obefa ne de ne ko ye bie suka na o sa de na ba na obeko school ha nti last year na msa wo me ne be ma foforo sa wo o se wa ware me na me ne be ma foforo akọ o de nsa be hu mabusu na ne be ma foforo sa akọ wonti December ni no be fa akra na so de ni kodi akoma ento mu bie school na mfe ne se o ma bie school fa ne mro se me ne be ma foforo wonti akra no mi hu ni biem to bo ase ne so odua mu ema ye wo ne be ma foforo awonti no akwada no wo hu ni biem na ebusuan ya ka fo mizo fruit drink no de amount eya de wanya bi anon fi se yanka se ye nuaba ahodo no ene ye chinchi mu nso be te se kwadu abrobe bofre anka ene de keka ho ni nyina bi ene ya so kama we asoso mu bia nim no preservative enu nte no wo no boy mo ahoden na asama wapomoden saa so na meza 5G no enso abadwama so enu ti ya no waji bidwa boss bia no wo hia bi e wo ho de service wa hoho fi se betimi aboa amanimonyam ayewo dia enu an se wayiyo no anase wabedi ntuo opare ahodo ya wo di anase bia wawade ya wo je no wo nya mizo free drink ene 5G meza ne bi etimi e de serve ahoho manager Daniel 21st clinic here overseas Safa radio nchen because supermarket sister sewa enso wa bawa post office anomanje mama Esther Atcom Royal Ventures Wotra Baptist University na bua kwa wonsa beka no wato bi de afri ne ho PNC Ventures awanomanye taxi station and share ni mo Charity Hospital Junction and an Asachi Enterprise and so ewo asafo abinchi one VIP car park no and na edi and share ni mo Kwakuochi Company Limited ewo Kofodua epoye mantem kropom and a KF Kinju Enterprise ewo Nrom Hotel brosanye ne di share ni mo no wamadi afre man na yentimi mra obi baabi a wo bia no ye no be twetwe nkomo ne bo no so efo na wondom so a ebe mo ahoden na amo apomden 0246 270 221 0246 270 221 and 0263 752 911 and 0558 106 348 Ebusia ebeyi amabobo so nyina no de obefre bia no ye beje wo so ne ne wo ehwetwe nkomo na mizo free drink and 5G meza no won set me akabi na yade ya mama ne wanse ne nyina yade
na yade ba ko ye nei ha manfo dodo na ma ebimpo na ye bubuafo no eye sciatica yade wosisi achi won enti na sanwa afa oto ase ekofa wona kokom na atiesi wanantu akosi wonanti no no eto da bia na etwe obu akro ne kura di nhye mo behu saba ebasa wontime nka ne ho be ma ne so ni mu afa na wonhu de wonya ne ho mesrawo wan hwe ye be ha wadwe papa fi se amadodo na akadema o maye bubuafo eye sciatica expert for 21st clinic wonum kuto ene ye hwehwemu mapa ama wahu sampa sa ya de ne bi na ha wo na watimi eto ase massage papa bi wo ye ebo aso ye wo nyale wa hudo bi afri wo tiri so kopem na ase e wodin ebo wie ya se de eye 21st clinic 15 branches and we bie e wo mama fana nyina na ukon so a laboratory service ahodo and scan service ni nyina wo ye bi e wo ho afi massage papa bi ya wo no so de sayade no e bi e wo ho Kumasi ahwa overseas Alpha radio chewa na obehu no bo aso council quarters call junction and Krandomi market sunyane original hospital first gate in hwe ni mu ho en Kranza Techiman en miamia ahodo nyina da won sabeka 21st clinic 0249 311 311 0249 311 311 and 0540 311 311 0540 311 311 Pre-care prekese powder yankase prekese ya nyankopon de ado my Ghana de hye no ena ya chinchi mu so ni nuane no ye de kwan so so ni mu nuane no aka ho ena ye de eniema hodo bi eboa ma pomodin koso no ye de aka ho nte no wonya bi we bufufuo na wudie no ane se wo sabi de agu nkwan ni mu bedi na ogu ayo ma na chance mu no na wasabi na de apotom na wadi eboa emu akoma no eye ne dwuma se de esenda efata na wa akoma ya de bia so no bra wudi eye pre-care prekese powder no na etu ase e de amount wakoma bo peli e wo asa na nsi acho na ho na mu nyina yo titiriti afa mojaria ya de bia ni mi aba beso e so ana wo blood pressure no e na ekosoro srade adole e wo ni pedua ni mu nte no wo ya ye kese emro so eye pre-care prekese powder e na ye kan for de ama wo obo herbal clinic adwa to adumenu wonum e na de adru won so ya bente no bomode ama wonsa enke bi efefru makache wo ana se dani heba mrom apidan heba e wo mrom misty heba e na kenji heba enso e wo atonso fra wonum no momre wo bi 0249 761508 ana 0257 472 506 Tabita Clinic ye ni call ene mema dodo na na prostate yade ene ne hontoto ye ne dwumade ye enkoso nte no enam so mema yo atofom ye de rubber ahyehye bi mememo e basa na mema yo no nyina no afiri mu e basa kura wanya wo ba bia wo buade a na aja se wo nantenante wani so te se bia do mate no eno na Tabita Clinic sen kan cho se wo de akwanya bia ba wo de bia no wo ye free prostate screening fa wo shem na etimi mu asanso na se ya de diabetes no eno so wo ye ne free dia ma man no wabra wo ye prostate dia no e dia ma emema no awo ho nsama ye odin enne esa wo awunya nti no ye fra bonyi ye fra krawa eye sa e na obo ade ne ebo wo nti no Tabita Clinic ne kwakwaje e ba ne bi e fa to na so ene mu sa ya de ahodo ene eye mema mre yo nyina no wo tu ase ya de bi e wodin bia no wo de bibiduro kan e na e tu ase de ama wo ye massage papa bi wo ho won ka se mu ha nyina so da na bem ebusia Madina fast on for bridge what atomic roundabout na hwa na wono mo Kumasi Sofolai alignment enhwe ni mo ho takwata krade ni sunyane nso no obehu wonom e wo ho 0260 196219 and 0202347647 ebusia yemfa we se ntwem na yensan ko balizi ho na eyeni World Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo wase awodie na aseye no wo siesie no amaba ababetom wa wo be man so no mesro bia wodie na twehwea esa pania no de kwa wo ba no ye jiji bakase wo je ho mesro ye ne ya enye debia na bia wotie obi wonso ne de ne so pa ne gina so e na atwe akohyem te sa akora foforo wanya be se efie mienu fie miensa de basa
eya na ha adwema etimi bo waso mu odem na wani so chincho ya 1212 mesraw ni nyina doctor ni Mosi Fabra na ontu ase emfa mam enum ka bone eya ade o wadro so no ko ede epam no sanso so na fibroid ya de no ebusua wo yi wa bra won fasekan enka cancer sa hodo nyina so no wodi ho adwuma ya de biada ye wodin the doctor ni Mosi for wani echiremu ewo atonso monako junction Kumasi ha woni adansi rural bank no na edi nhwani mu enkranso be hu na kira kwan ewo ho wo circle bomode ane friend 0244 087687 and 0279087687 Oba Mami Lizzy sister enti wase sa woni be ma foforo akwa wodi a akola no wafa na nya de obede mehu ne biom mehu no so a ekwan da ho se me behwe ne baje so ono no bottom ska ono no nya ska ansa na wasandi bia am se me behwe akola no na se me ba hokora na me ba ne kwa me hu akola no de na koma ne wo faase ne wo faase no so nim ba bia ono no wo ti ono da ono no benya ska no o be sandi bi se me fa ba na se me ba be ma na me na wo sese ni sika na me de abanti ma me ha me ho odi nka me fa akola na mo ye be bia school a me friends on fa ne ba no ka san fa ne ba no ana me yawan se me amekọ hono anam na nam se honam na nam so no se me nja na omman ka san konenim me na nam akwa wo fa so wo ho makwa se waka se won fa ne mame no ame ha me won fa ne mame bi yeso no ne botom ska no nya ska de abema bi nam de behwa akola no asa me begina ba de ebi nsi bi mu da enti sa wa kasa kra wunya sika na de kọ ho ma hu akwan fi se be ma foforo na esika na me de ba wanya no na bia wa ma osika wo de ba ondo chi sa de no ene nya obi na behwe ne ba ma no to da akwa ne ba de abema ebedi di ama ne bi adi nti me hu ne bi enti se so pese ya de be ne boa wo pacho se me pese ode ne ba ahono minji ni se okọ school otifie sa ahanso ha na okọ school enti obeso sa akra na edache me so pese oba ha na obekọ school no woni netia no woni ni nya wo how be ntawanta wo bi ba mo ntem de na si ya woni neti wo ko se ba ma foforo kra ba wa brabo mo a wa mo na mane a se wote ne preko pese wakwa wo na se one be ma foforo ti pacho oba se obeye me ho ade nam ka se me mpene no so bi amu mami ansa Mami Lizzy abusia ye boy ahomoden se ye nsa beka be ma ababa we bokọ edudi etia no no eja ya o hello eja ya o down pacho ma hi no oh to say ami adomo na wo e Nyankopon adom me ho ye papa ye ye frem wo hene ire ye boa esia ma me kasa free Sompa TV Sompa FM na ye pese na atwetwe enkomo kakra awie ababa wa bia baha o se ye frem no Mami Lizzy na no na etie ama akwada aba montem wote ya wo se wa ne be ma foforo akwa wo nti no enya ade abema no ehu akwada ne bie meja ya no kra be na wa asem we semo. Oh, madam. I'm passing in now. But me see the person on the phone. My name is Sharon. Okay. I want to but me see the person on the machine. And I said, yeah, my name is my name is holidays you know. Then gas angel. Na eja ya wona netia no e de be na si ya wo free won chen. Oh, bibia si me ne demo. As a mpana na me ne na yin se ba. Eti awu yin go ba no. Kasa kakra ba. Ama chew pa ne ni ma bi ko so. Ama busia na ye se ma bu o. Ana afi so ko do ma de ko. Ana yin se ya ba ni o mo ka ma ni ya. Eti wi no mo ka ne se. Ebi ni se be pele ko wa ni ya. Ni mra me fere na. Ama me gina so de Eja ya wote menka. Me te wonga madam. Acho da na ho kakra ma ye na ye nte woni ne ye yin mo aye twitwi kakra wai. Avera te venga. Enji ego ba na sa. O mo ye se ka me mra ni e na. Eji isa mo pemba ni boka. Na enji sai. Yo go do na se no ba na. Jira so na ye nsa fra obiem wai. Ayo. Ahoma ne mu ye mpam choya mo mehwe ma ya se dede bi kakra abem na
Pacho monkati aja ya na monsan frɛ no emfa emma yen. Na bra yi mamo school fees me check my yen hwɛ sɛ bibia bɛyɛ okay a. Ebusia wonom eba bɛhwɛ asosɔ ne emamu de ama yɛ sɛ bɛyɛ bɛte aja ya nka yie. Na wo ka asɛm bi. Wo se de ebe na esi ye. Pacho oye na agye so ba bɛyɛ me de no. Anam ka sɛ me nyanware ni sɛ mesua adwuma ne wi ansa na. Ɛhɔ na ɔhyɛ asɛ sɛ ebusuafo mpene so bɛware me. Anam sɛ mesua adwuma ne wi ya me nware. Enti de obɛ na nde wɔ ne hɔ. Ɛna ɔsɛ me tum free kuma asɛm bra na hɔ odunkwa. Na mesua adwuma no wɔ hɔ no. Na ɔnya me ho ade na me sɛ me ne nete. Na ma me sɛ no so de ɔnte aseɛ. Okay, na say bibi anhya dan sim ntem. Enti wo free one na buy na so benya obi foforo na ne tenae. Eja ya otemenka. Eje on kaba. Yo. My enti ona wa homa no mu adwetwese ne yepese yete on kan ye. Bana mi we no. Aga me ntente chire mu bia o because agwa ne mfa de nyon nei. Ne mfa nti so de bia wo pere de o me fa no nko. So opa kura no me fa ne nko. Wetin ma be fa no ni problem. Okay, na ne nhwem no so ya ne dan. Say si o me nkai. Ana wo si ma fa kwala dia jam ne si ma o me hwe ba bi o. Wo su ni ba bi o. Ebi to avoid trouble o me fa ne nko. Eja ya wo tie me. Nti o ba madam. Ma wakoma nkɔ fam na nkasa why? Asa obuafu na wo di hia ye ba no kɔ so why? Why? Ni buafu wo fi first day na say the see be pem the same day na. Ede ebe na ama aba na say see ye ntia sɛ obuafu denden de a awie wo sa de ahia enin. De ade ba kwa ye be ya panga ne si. Me no ba wo. Wa hye me mama, wa bɔ beka. Wa hye me mama sɛ na ware. Ama me bi de mania to oba no so na say in case of say wo do obi akwa abusua no ntimi mo mama ne we be sile enye se me amani hu yo bi ntimi mo mama ne be sile na se akwa nya fe sa ko fa de ni o eya me ko fa de bi akwa ma me fa de ba bi me sa de ko nti we na si ya be de ma se me ma ne ma no ko se mu se bi na si bi abusua no benya bi aka me se bo abusua because me no na wo ye na e ba sa me nim so abusua ntimi ko na abusua fo nchen nti se in case of say me so bi sa akoso a se me se mu abusua se me hu abusua fo say say ni say na koso ne ntia say na ka mo ati de bi ama me yesa mo ma ya ma ne say de mo ye normal eti mu nia say bi am ka kire de ntino mo de me famra kwan so eja ya madam na cha say de abusua ne wo fa so kwan mo do fa so mo ne we ni ne ye nyesa ha me papa nyam zia ngano ya da se wa bie wakoma mu akasa na wo se wo mefa akra ne ke betimi akasa ne o mefa akra ne bata semba ha se no mo aye pa asomdue yepe odo yepe nkabo mu akwada ye ntwe ne ho ma so twema mo nchiwe we no panyi se e makorabo enti ye besra wo se obemu akoma aba fom ne yehwe kwa pa ye befa so a ye beka asem we se ama obi akoma ato ne ye na akwada no oye mu bienu mo ba ma me ne nko antimi nje no e na won so nko anwo ntimi nje no ne ye nka ma asomdue mra wate matia ya ba bia fache mi gina busua na na mu de ba ya nko ye bia no ye ne ya bedwafo nyina so Sompa Nkomo ye se ya didi be ma why mate madam na ka wakoma to ye na yen kan kase ne soso ne enetie ne nyina enguam nam ne yen kata so de ye wa ye nim ne dɔɔso ubogya ne akora no oba ha se no obefa na se bia no nche se bia nya oba no no wadaro ma why matia enti se da ben opese akwada no ohwe ne mom na ose ne fie no ehwente no e bia wo so wa ye be ma obekɔ wadwuma so ne ade ko pesa akura ne ba asenum na obekɔ school asenum tie to vacation bia na sa akwama bia na akura na ba ho aba be di bi o pesa obefa no e ma no ko nchen kakra nso ananko aye mpacho no se ne sen so meta na hora pa die nyamzi en kado ho de ka se meti asia na meboa so fara ko holiday da mini hawo na no ka je se emi ta ma o se ye kire no ni se lu ta ma ye ti akwara no no ko wo ye anu amata ma ye ti akwara no ndu an kana ho kwa ko eja ya madam ye ka asem no boko yemfa maka cho se ya pachel on se abrewati amagina mu apachel me se de esi ye bia wonim awade wo no sometimes ya na ye hwe yanim se ye benya de ensa beka na so ewiase nye de ye panyina na ye nsaka e bi nso so bibi se ye na ye ne yie mu a obayi ne wotena ya wonim e bi amane a nam no so ntinka won saka na se wakwa akohia enti susuma ya no nhya wo so akwada no wadi mfie sen okọ se fie ona hwan na tie me na na ti so de no ne kasa ye enya ada na asem na ye kan na asem wo ye de adwuma mpa cha
O me nje ti obeso ne kasa kwa na ma na kasa. Me pa cha wo ya de adwuma. Oh, koko adwuma ya ne. Aya okwa afuom. Into bedu be tambe. Oh, I have a small community. I mean, brothers, me sisters no. Me kira sa wo kwa afuom aya wo bedru be brebe. I'm about to walk number 11 to 12 number. Ah, na wo bia wo share yi wo ye koko no na wo kwa share afuom a 12 no abefi ada adwuma ni wana. Because there 6 more. Say we are into the empire. It is the content of my bank. Akwada no wonye nnubra emrem no wote na ebeye yi. Enti ye pese Obama amene nchen e ya asomdwe kwan so na ye pese ye fasiesi asem wonya obi amfa mra bia ama merio but ye pese ye kira wo se emra no ema ho kwan se akwada no ne maame ti ase a se ne maame ni ho ma no susum na so wa firi mu a eno menka se koku no e fa akwala no se ne maame no e firi mu no won ti ase de a ne nananom kola ka so mo gi akwala na omudi ho kwan wo papa ne na wasa akwala no wo nchen no de emra ne makwan sa but maame ne ti ase a bibi anya no nya yalefo a obetimi ahwa akwala no mejidi senka emran se de sika no ba ababa wa ne ho a ebra no bra no obehwe wa de opesa okọ ho nso so oba ho so a wobefa wa de ekọ eno mejidi sana eja ya nka beboa o me pa de se me ni na nja pa o no bi ko we se be ba de bet na nche pa de nya no ne ma me wo ne ma wa na oze lezi ne ma me wo ne ma wo no wudi ne ebotale ne ho so mo ame se na ware wo asem ne no kan ya ne no kan ba ko wo fa wansra ho abufo ya so bri wukro me ne wa kapi me say oba sa wo yere kula na wonim de nka ba besoe wo enyu ono nko ane wo ba wo wiase na wo ne twempena no so no na wo ne hehya awade e bia wo penanka bia nka wo ye ne fast ono kula so no wo se na wanya ready so obewale enti wo kwa wale me pe oni se me mpe wo no no tena wan ko se na ware unya ready na tena wan ya tere ware eja ya madam what de sika ne ntoma dodo sen ne niam be na ade kwasira na ware no ano de se busia na be ka de omope abusia ne je wo de wadaroma de busia na sky na me pa cho ya de be ya pese ye hum ye bia na Sompa the mountain na wontimi njemu na bia wo ka ne ye hu de be ya na asomdwe aba de na abusia no eji firi wo ho alanga that you busia na oba ka ti do aja ya wutie me wo se wanya krado so obeware a enkwa ma abusua no anje won sane ade ye pese ye hu niam a wode koye ye abusua ne gi ye nti a asa aya wo ya sa oba na anware na ye de eniam na omo gifre wo wo wonu woni mu ma koye gi ye wo de hase na koye de no hu hia wa ma eja ya yemfa enon to jode enka kwala no dabi yemfa nto nchen mesi yemfa nto nchen wa na akofa ba ye won sa me ne waka asem ne bokọ wa ye wo se tie me ye ne wo ka asem ne bokọ ye se fa wade asem ne to nchen but ase wa ye titintinti ye se has na de ko ma wonom eni sika se na de ko ye ana me se yenya ware ye yenya me se yenya wo de aba wo so a wo de si aye de betwa what is sika say ne house say what dem to my dear be niema yes what the house ni sika bi na kwa ye no kre me de dan what de na kwa ma busuafo no se wo ka de wo say ase me de bia be na kwa ye no na wan ka sa so what de na kwa ye se wo ka de me de se be ti de wo ka ye no yes what the house ya ye die ene yes what de kwa ye yampa na me de kwa ye abusia me ka se me fa me do house ne de ben ya sika down sika say 100 cities afi bem asem na ye kan 2019 na say 4 years ago na wana ka cho say ye the house say what the park is say na kwa 2 and 3 me da nyama busia asem omuna busia na omuni masa jawo mesem na we ye ne wo ho ne ja me ka asem na ja dia wo cheche ho no asa ye krokro wunti wen we utiri ma yo dede na wo ye dia wo pe wo ho nyesa wana wo den na asem na ye ka asem na waresem e na waresem ye the house wale wo ba na yo me na me dia na abusia na se me fa mo na wo ya kan ne ye the house wale wo ba kasa bia me kwakwa na sa bibi wana ka cho say house ne 100 cities ne ye de kwa yo ba ho ade busa na busia fo no o busa na busia na so mo say sa dia me di problem okay se busia nyo mo na ware oba na ekọ na ware oso wonti menye
Ye fa one or not to isa kwadano, da ben no ma me fa no. Na me fa me we, na me fa de ma. So go be tuni me ma me nka so me. Wo be ma be hwe no, wo pe so be fa ne kwa me problem. Na so wo tuni ma to na me gere de me. O be fa ne kwa dia me fa. Mate ye be ba be fa kwa da ben ye be ba be to wo. Me ana. Da ben ye mra me fa kwadano. Mo be fa na ben. Me bi so be fa na, wo ni problem. Se wo ma ne kwa na wo de anya adwumo. Ene me di ka anya adwumo. Abusiafo aja ya yemfo nsia se obete yenka bia wa yini film mama me me ni problem me da me wo ya te abusia aja yaw ene ye te ne nka no ababa wa ne se oje ne ba ne ba no nka odi akwama edu akwama bra o ma medi no wo ho so no se akwada ne betra ma me ne ho pa de nya de ode ne be ma ne na ma ne china nti yemfa nsia se nom Mrs. Champon Pacho bremu a simami ensan ya wodia. Wahin ni da. Enyina aye. Ni nyina aye de ni aye. Wahin ye me da se. Ensam a obeya kan ne be ma na kan nyina ye nyina obi ate ne omo aka. Na me mom de me pese yesua de bi wo ha sei. Adem pese yesua wo ha sei ni se. Samehwe sister ya wotu ya em se wonyini bia sa ento hwa tama ya wode wo ya no krampo an je se wo sa na sabio onya matured e wo adwene mu kra se obetimi ene be ma tan wo kra aware sa tam no ke kan be 18 19 mo na nim na sa yi wonyini kakra enti se ono ankasa esi na dwene pi se opese wo sua adwuma ansa no aware no na che se eye pa ne momu no se me ya basi wai ne me de madwene aka ya ne me ye hu ne se sister na onno be ma no na won pe no awade enso so obeka no kura na won no na esan ana se bibi na siye eno mu hia ya wo mutumi eware ye na nka ena ga na ya timu ya nyina ye hu se so mpankrofo de wo nsamo eba ena be ma bi obi ne na wo and wabasa oba be ye no ho ade a enka ye world cup ye enka na ye bo stadium bi ko be so ne say ba na so na mo say sister yi na won no be man nti no na wan kan che mo no ade sie ye de adwuma ye excuse no enti no na che say ama enema akwa sie kakra but asaba kon so ne say ewiase no aware onyankopon na hyehye senesi esua dia awade onyankopon ena hyehye ena awade nso enya force ena ye nwu obia nso ma obi enu nti se odo eni honom a na esese ye me ne ya adwen odo eni honom a me ye mfoso ye ho enwura mu se chinchira me ne obi awo esese chinchira wo ware me ana se me so me ware no na nka samre we se yanka oto no mo fefefe enka bia nka sebio misameka enka adwuma ko ntimi nsua bi samre kura ye oso a umienu kwa wo be se ennan enu nti ne me kan se be ma no senka onya no ho entiase wo ba de wo ware no oba no be ma ho kwan se koye me ho ade mo na mo bedwene na mo kwa busia na ne abusia no ebe ka se wo mo je no mo nyina mo trase aplane na emom no wo be ma no enye ne chinchinchi a chi emfa kire enko wanam enko ye ne wope because send ye wo mu si eka no menimu sebe baabi a be mani fre na meni baabi ya obayi efre nanso ne meka ne se sebe no aware se be ma na so oba eka se wompa ma ye mfoso eno na de wo ya bitterness wo ya wo ya ba be se be mai mu a ya wo ye enema sa because how come say me person be hwe me ba wo se be ma bi sika me be fa kenti wo mpren e ma me hwe akoda wo kam animu no asa be ka eche ayi o me fa no wo be fa no kura me nhwani ade dabi akoda no ye wo mienu nyina adia enye be ma no adia e na sane wo hene yire wo ka no enu time ye se be ma no timete akoda no menim se bia so aware anaso anware kura enu satam no enu ti no oba no wo ho kwan se wo hu ne ba oba no wo ho kwan se wotimi gi ne ba no na wone no etra na be me oni right bia whatsoever se obe blame obe se wanware no fisa awade enya force ena wudi wo hia ene ahokire ene be ye sentin me ko wura mu saa ene ye ne yakwa ne yasaba no yakwa ne nsensem bi esi no
awade wo Nyankopɔn na ye nti so obabi ana beba bi du mu catch us wo mpɛwo a sɛ wo te ase na wo tra wase bi so Nyankopɔn de onye mistake ɛna baabi a ya oba no so kwae no so no sɛ bi oni permission oni kwan so kwaji permission free abrante ya ye ne ka say ɛhɔ ansa na wo move forward abrabo ye wo kasa wo dia you decide when to move forward and when to go on in life and no wahine yire baabi a me de ebesie no medase papa kansra wa me sese champion ye te ne nka na express group wonom esebra na ebesua ade ewo abroche wa abra wonom ebo amotufo ansedade anoma na watimi akwa wa abra wonyo hobia ewo ho afa bia wo de no so pese wo kwa abroche kwotena se na wo ye adwuma ewo ho ana ye nuanom aye omkofa niema edeba omaiga na mu ase nom no mesro wakwanto ho nsem nyina no express group for say wonom etwen we wo kumase ase no masafo labor runabout ho kenechi first light wo behu no wo ho enatema east legon takra de sunyane tamale ene bibia ni bomadia na efre wonom emei na ne wonom etwetwe nkomo na bibia nkoso ye fama wakwanto ho nsem ho 0249 000448 0249 000448 21st clinic yes ade afresa emma we senso 0455 550 067 0555 550 abusia emubia obefre bia na obeje woso na Losi Herbal Center the virgin doctor was say wa ba biem wa ba ede ama emma ene mema sebe ya ye nyina no ye benya kwa ho san na yetimi enya pomoden ama enema konkan ede ama yen eno nti wa ba ye ebedi dwuma no efihye aduo no enum ne 25 years na no enam so ama wode nuo bebre ye nupa ena ba adwama so Losi Herbal mixture wo ho Losin law care mixture enso ewo ho ena Losin delay my capsules ni nyina eboa na etimi eba oba no ene bema ya matinka ateko no eboa mo ema ni nyina no esa sori gira ne namu ebiem saa susu na ebie obi wo ho a na otinka se na se wo no ene ema enkoye bema bi wo ho a wo ni nyina so wo ne mema yomo wode bo ne etim kagya no oda form obi wo ho a wo dwonso a wo bre pressure bia ni wo dwonso ni mo anasa low sperm count na busia ni nyina da ebetimi aboa wa bla wo fa Losin no pay ebie na Losin law care no enso eboa papa ye ama enemu nsayade ahodo no etimi etu ase ema wonso wutimi enya ahoto ebusia for ye ka cho say bomodi ama wonsanka Losin no pay bi wa bla wo do ani twem o KNG heba pidanke ba Mr. heba Freddy Mens Sompa Nkomo Coronac ene eye ke o miamia ahodo a woto no etu nyino nyina 0242 577 and 0248 619 999 3 days charcoal powder asokore mampon Pentecost asafone chewa na obehu wono aso ekese no na 3 days aba enema ahodo ye fini awudro nyina no wonom de akoye mwadi bibi de akoye mu a wonom no na eyi sa fini awudro no nyina pie eboa ema wonom mobo eye nro ewo wonom enfuo so ne fichire no enro na wo humi kɔ wonom no wonum bia ebetimi aboa asai ni nyina aba abonten mema na wo pese wo gina wona so nti aphrodisiacs na wononom obesa ne bema ne ye bola te se Sompa Nkomo obesa ne bema ne gina ne naso gengam te se Sompa Nkomo no mesraw wono oba no edi akatima kapan agro ne wia eya na wonom traders nya efini awudro a ewo se do na wonom ye ne nyina echi no etimi epia na ba hangover to ase etimi eya posen prekope eya 0243 943413 and 0260 898914 betimi de wani achebo apidank Colonac Mr. Heba ene emiamia hodo na watimi akwajibi ato na Liberty Conference November to remember eno edru so biem nyakopon edodom ya memenda de yanim ya desa wachina da ampaye bedwa se ta wabra no pano watwe pepepe omahene ya edubu ache nyakopon enam no so ya wamadwuma awieye breyim wo se bra wo hye dwuma de so yi food for thought no eya de a wo
gyina mu ama Liberty Conference no ebe PM na finhia enum enie 5 years anniversary no one me de ye entontom ne aseda e de ama okropo twedi apobasa yi adom pempenso a wode Liberty Conference aba bedro eti ya na wahye no so e de ama ye ebusia date no e 25th November ya no wahye no so de amaye wochina enna wotwe ena dwumede no eba so wo Jubilee Park Prempa Assembly Hall enchen ho pe na dwumtofo bit Minister SK Frimpong kwaku Jesse Efe Grace and Sandy Asari Minister Kwame Jedu wanum nyina eba abehye egidie mokena ya bra na ebeba ye nhura wo ase odifo yenko asem na brantia no baabi odi akwa akosia no Abrotia wakasa we dey friend say wo USC 1cc dey wo wi abronko ma dey be hu ye hu dey kwasem on say oba dey sometimes there no muntimi mbo mu yi na wo dey akwa wo na nso mo nya wo ana oba so wo pe okra ne dase ne wo mpe wo enti yenim say enua be ma yawo obetini mabiase na ade ba ko a mimi hu ne say se ababa we ni nananom wo ho na be ma na ehwa akora ne dia anka mesu se now no se ode ne koye almost be 1 month ni oje ne koye edi 1 month 1 year mo na ye ya ko o tiase ba se woni ma bi ote wa ko hoda so onko ho fase ena just ono no bottom scan sana media ba namba kwa mi hu diablotia kana wo se ne kana de ha dwen pa ne se wo sa brante na o suspect be free ma ayababa we na busuafo oh expect be free mo ho because be do o nwale kwa na bibi hanom eti woni na wo ba o se bia ne se abamu ye ne ye be ye ntangirafo ye kwa kasem no se ye kone etimi ka asem no mane to na koma ye mu a ode ne babema no because wo shoot ni mienu o se obetimi aba be fa no mini problem one odi ka kan ase na nunu ni na no o twe produce kakra se on ti ase na odi mentwa wa no mene ne twetwe nkomo ka kire me se on fa akura ne ma ne mfa ne ma ne kire on fa woni se odi na ba ha eno de mami eno de hwe problem chiwa would want to cast him one. And I was half from Baba when so a man and I mean, per se, ye bobo. Mammy, a ye popo brim. I'm planting what bouquet. And I own him. Oh, by who is no. And the coin of fast work, or wallen, no person be walleno. Mammy, the also one pay, many yardney. We called him to be walleno. Nemo Berman who could dimu. Berman walk with him all. Oh, yes, and what could him so tabis come away? As all dog coins so no. What is an American? Or no one called Before contrast. Don't it and who could him? Yes, come away, Nakuma could him. How can I say? Okay, Nakuma. Okay, Monfanchemi. Nakuma, Eddie can again. Sure. And again with the Nakuma no, a year 50-50, Monsieur Mamma Comenim, Nemo at a sea. What I say? A sea, no, dear Semnia catch there, a brantiano. On was so here's a cabusiano crampo, and no minute here. Can I know Sabusiamu Namun Trassi, Namun Castle and Fasun Yemla? Up to now, be on your day, and can worry. A timidie, and Yabedruhano. Yes, you better come me and Yabusin Nabisia. Nadia Brantiano, Esusan in Sacano, young Famano, Casa Wapin, young Famano, near Masun Yemla said a beya or the Aquan Brewa. Obetima Shabafano. I saw watching chimney, sir. Now you're pushing an order Aquan Brewa. Ebedum le one abesaso de na ba say onhwe because be ma no be wale wono wontimi hwa kwana to the JS JHS as university aba odi e no de ode ne ba kura ye be hwe so be hwa akwada no abrantie maame tia fa chem se mama no afon maame tia de ye kan de o kan me no ye adwene nanso no ye hunu se bibi abrantie ne pe no ye be ka kire no ama koma to yem anya sa Ghana court no ye be pushia Would akwane koko or the akwane bro so nhwe na akwache no what the me chance eti yensire said ye be ye ni ye nyina ye tim no be ka bom ni e ma abusuane ni o matena ni e kwa abrante no abrante de asie no eja be nda ni nka asem a e beto akoma yam anye se no o de abrante yakwane ba de bufo de ne ba me no mi ye no nyina ya so be hye ye twene na so onya
unti mu no unti tuntuo unti nchirintum eti ye hunu kwan ye befa so a ye ne be kasa na wo so bepe wasem na opa akra so odi akwa na ma wo because enso say ko odi akwa ne kra ko na enso bibia benti ye nyina ye wakoma ebi odi akoma na yesem kwan fa so uja ne ho no ayem hyehye age ka minyaname wano anu wanwa me odonti ani abufuo binti anu odi ewure mu odi yes ade na nyese bia chenche obetwema so sa se ono twema so etabro te de kakra meka ne se yesere ye wia ye ne abusua no nyina enka mom ne ye ne abrante ko kasa ne ye nyi akora ne mra ne maame na ne maame hunu ko obefa so a obehwe na papa no so ye adwuma watim ni skaba anya sa no wura akora ne ma wa me ne umiri na no yaso be ye chepa blodia meda se odi for kwabra ne ete ne nka no ampa for brakatu Mamanda wama. Me da si baby. Me 5 free say. Ye ma menom ne ye papa nom a wo mo ye hwesofo. So mu tie ye wie ya. Ye kuro yi mu ya akwa ye sebe. Kwan ya mpanimfo hwe ma ye mama yi bi enkrofo bi fa kwati kwan befa wo mo si ye ware wo mo no. Edru baby a ya na ha adwen bebre esanse wutie ye bei kasa so ka se wono ne ka se wonware no eno de wono na kane de na sempanimfo ne bi nso wo fie wo fa ho egiye se ye handkerchief kura waje menti ase no no na emum wobi na kan ya se mi ko bi manko bi wo ba ye ne wo senka busua ni nyina ka bom eye ba ko kase so far as ye ba ne se da bi no eye da bi me kai se mre bi me ko sna me yonko bi me ko ye na papa pani bi ko be 70 years asesa ne ma nye kuma wo hene yere e de aba wo be pe wo mo ba wo wie university na me ka kire ni se mo nkodwene ho kakra eti hall one of frɛ papa no osada no ho sɛ me ye ne akola ne ese wa na message sɛ me ne papa ne kasa papa ne wa akwantuo mansa ni boso me nan na panimpa bi wo kuro yi mu ne ba bema ebe ware saa abofra ne de ne koye enti so oje nsan a na woje ne ma na unsen ko mo ho akwa akola na akwa chem enti kansa na sebi nkapani no ebe abeje ne ma ne de akono nanka bi kra nka abrante na oba akiri no nanka ono so abusuafo buafu ata ede omo ne makọ enti ekwan a ya na ye fa so kakra ye beta free 70 ne ye de meye gya wo mo saa no eho no entwa yie esanse so obi anye abrante yi has anasa wanye ne 100 Ghana ankanya ne se wabegina ho ya wabeyire ye beyi se woni obi akọwo na ye ne yire ye o enti medie de me kan se mpanimfo amutie ye okuro yi mu se mutie amoma no se mugya wo ma obi a munhwe ye nene na se bibi akom wo ho wo kyena na bia ne kom no eni wo biem na nso wo yi wo firi mu a enye yie ena ye bei nso so eduru emra sebi onu so okohia obi no wo se na nko de to de oje house no any 100 Ghana nanim say fa 100 Ghana any house ne ko twere baby a etuo twere na menye obi foforo asa ade na anko yie ena eya wo nso de obi ani wa sabi opasisie ye kura ye tie obi kaso obesisi aye ma kwan eti efa baby no wo hwa eya wo ene asisi a sabi se ye handkerchief kura me de maka enu nti ena ama papa yi oyesa na enso so minu abema so wo tie ye wie ya de asie nya asie wie sei no wo se emfa aware sem ne nto nkyɛn ya tie ye de to nkyɛn na emum wo ba ne de sebe wo na wo de ne ba wi ase de na nso so mu ye mienu enti ma wakoma mrafom ni ye nyina ye nsia sede obaba yi e de aba be kan akere ye nso mpafo yi ye nso ye nya nto wo saa mi ye ni wo nsia na wo nso so wo hema wo busuafo no nso wo kɔ akɔbɔ o mama ne ye se wo de bra ye no enye saa keke no ye nyina ye nkamom enye abusua baako ne mfa yi ntunye na akwala na se wa bedi mumu a wo ba be ye beden no wo no nso so wonya na somdwe na nkwala ene wo ba hu ye so akoye sei ene wo ba hu ye so akoye kromfo wo nko school wo ye sei ni nyina na etuo ntwa etu ohene yere medase me so meda wase ma me se one power for bracket 2 ohima ba ko pe ene ye kokotie no na
dear me can dear tie abedwafo achi ene se we dear ya wade by force power na area so ba do okura na ye den na wose wono wo na me can bibia che mi nua be man but na won temase Nyankopon ansa na obema BBS na o reason behind it. Nyankopon nya na ade kwa. Ababa we kra bia nanka oba ba be yare e de ato so nke be pona ma osewo na wo ye nikuno sa wo ye ne mprenti no hwe ne sa ne yade ansa bi so kra na akwa yade wo. Enti wona ne Nyankopon asese ababa we kra mpo ne na antena. Enti awade anya by force wo musa wakoma kodi wo do ne de but ye guna sene so no na wo ne maame wan twere wo de enwo se maame Elizabeth mi gu asinso wunyina be ma se message ya ono ana wase tonga wotu so ode koma be ma fofora ene se nya wa na se nya akoma ya nya se nya da bi anya ni sa eti minim se yaw ena ahye ja yaw ma but ye ka che ne se ma onye sankotro ye wo eniema na sensempi na bisa ababa wo ya busua no na ne maame na wo James ansa na mepe ne number nso so no quite unfortunate yensa entimi anka ho networking sensem ni nteno ye aja yaw se wo tie ne ye ka kire ne se ye mu na te wo hade o fa mu no na ababa wo de ne fa mu no enya ne kwan no we condemn it se wo ne obi twempena se mpo na o mehu abusua na ne twempena se bi ukọ hu obi a I was so body pakura man said I'm not interested in a relationship anymore. It in besa me come anim abrabo ye bokọ ye no baby officer wutu anamo se be ye ne so odwade ne fufu pe ebona wade ne kaka boss den. Eti wo kwa nanim a enye force mu hia bia ma mo ye namfo bisalamina samebo a ne boyfriend ye oni ni jaye o sa ne kasa. Ai me da mi chia me kuna me virgin. Won ti asa odi ejai. Eti ye ka kire ja ya so nka na koma nto ne yem. What's up, Busiani Timmy CBB, Etimi Tre Jayaw, Nana Kuma Tony Yem. Ebusiani to me got so bad as one pair a yin inteno. The Anna Yame Yaka Canis, I say, Chenchina, one ma Bakrano, and Mamma Meneho, and no man me fan. No, that oh, yes, I dear, oh, ya at Trashie. Yes, I born on and no was said dear Cla, won't need Trashie, and also on Transu. Eti ya catch and so many come Antony, and near Busiani in Abe Bomnia Shia. Eno ono so na busua no de sefata sa busua ya maame Lizi Frimo no eka ede man akoma to ne yem na gya yawo ye be hwe amasa de na sinemu makora no so ye ntwe ne ho manso maame ne ti ase de do de make so po e de akro ye na da wo hase nom eno ko asa yiro wonsam ye be bum wo ho so de so tro kwa yi ase a ye de wo de kokroboti kwa ye de so tro ne gya kwan ye ba hase no ma patent ne de de ba ye de anya ne ye be ka kire no wo so de awudi a ensem fra no so no ye be yi ase aduasa mienu a ye tacha masanta mo ne ya ka kire wo enti akwada ne de you have no right to say wo be keep ni wo ho na ese ne maame ti ase na obi wo kwa for fine na wo tu kwan so ana wokwa fom ade asanwa eno no begya na mahwan e waso oba maame no tam so se wo bete na kwan da ho ne se no wo beti mi aba bete no benyansa fo ebu ne ben kana sem ye sole ye ne be kasa se sa no wo se a ye be mamra no aye adwuma busia ye nko computer so adwade emra ye ba ye be bie homa no na so wadwen ya wo ho no wati mi ade aka na wo tu kwan so ana wokwa fom ade asanwa eno no begya na mahwan Ewusi amofa che yenhwe se yensa beka computer so adwadie no nsam na no ye pe meme de ende makan wi sia ye be mamra no ewusi afo no mo check bibi maye wati ewusi ka cho se rubber capsules and feminine wash no e wa adwama so bomade anya bi na entimi mu amo wasenk ka wa fi ni nyina entimi free wo ewusi yenko computer so adwade ni mra ba rubber capsules and feminine wash de no ye beto aso amamo de makan ye be mamra no mo fanche ye umme cheke mfama ye na me ka se rubber capsules and feminine wash no wow ebusia ya munya bi emani titru wase wona ya na eye wo hene enam so titia na ekuro eba ho pampan boni bi esesasesa ho basa na eba himfi anya kono nya nika anase bia nso fita bia anase yellowish bi ene free wase eba ebusia
wo bad in chenchen wana atiecho on bi ona ya mremremremrem bo wa hwe ne ba na enya akono wasa wo de ne timi ye fam wo hu na bibia wo so mo so na mpem ya se obesom na te se yale fo yi bi eno ane se open rubber capsules and feminine wash ni bi wo di siesie wase wo no ebeso na nema akonkan de ama wo won se bo ni sisi so wote yawo wo won se bo ni mo no eno so etu ase ebusia kwaba mo mesha no so no aba adwama so wo ye adwuma no wa bre wonam nyina yo boho eti ade e na eba so a furniture mo alaba kumase na ekokwaje wo dia kran so ni fadama ubenya no wo 0244 634024 and 0548 666 600 FDA age edwade enkra to ya to ntino nya bi na wono no mo anasa wodi siesie ho a bibia bekoye de amabusia ye hwe se ye sabeka edwade enkra to no ewo computer no so a na ye ntimi enkomra 244 I'm Sibra, I have back in Quebec. But Siakamus. Bishop 75 Enterprise, Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina, Yedisisi, Essebejem, and Yanimunyam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space. How do you know? Bishop Jewelers. Yenim ni frititi we din somade unja dada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dia wo pia ye won say and you want baako Bishop 75 jewelries what's the woji aware who is sooner who ye kojiemo adibia e ma obani bem wa hu sisi riemu di the other best waso the other betu home the other betu onsa the other betu nine eye jewelries die eye abish kumase yewom plot 17 adisha market echi ho abi plaza edankesi ni ejuma phone ni mut ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia abish webi mu amupa ni dudu mu atu ene baako nyina say your jewelries dear Bishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 and 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame November to remember. So we have food for thought near November. And your faith anniversary and the Liberty Conference. November edition. On to me you free. Oh my ya edu watch and April on Yamia Manitumi. Our food for thought to 14 November. Liberty Conference. Pass on Yamini Mwadini and Fishian Samoa Yakasa or Yefri Yohania D. Said Yolubako. Chichemusia. Revelation chapter 21 verse 6. I say it is down. Jumadiana Babasu Kumasi Park and no no watch 25th November. I am a Atufunie Ora SK Ora Kwakujes F. Gray Sandy Asari and a resident minister Kwame Cheto Peto Chum Amanyame Otifia the letter for 25th November Liberty Conference na Onyankro Pontry as the Gusach Kankania or Danis Obish no Bakach now say it is done. Oh glory Afia so minim se omofra ani bagye na wa krado etwe wukunu se odi ni we ba fia ebe ma busua no afia wiye ede sede ahyemafunu mu na nso so wana ewonya nka fia woni na eni agya no obisa ho se ati no mo bedie akunyafo a oni ni daso bia no aya no mo ho atwe esi utimu ana enonti ena Bex Empathy Foundation ede esi ne ho so se afi bia obehwe se wode sede ebe se akunyafo eni nyanka afunu so watade mpaboa mofra aduane obitumi de nyina aba eniema yetwuru no
sanitary kit, pad, and a whole name I do Pinua. Say joy to widows and orphans, Christmas on the street, Jumadi, and about so 23rd December, our X5 crew from Kumasi. Sao Pesobe and Moa, a Wusika film, and I say, only man will baby, now Persian to Kai and Mejiano. Faye, our number is so 0558 236473. Na yebeba beje sanso and abetumi aba phone desk haya and a Ghana Commercial Bank account 701101105768 branch no eyesunyane Abusiafo ya na mo ase na ya ba mo akwa babie ma fe no wabeka ya ho ha ya Sompa TV kasafonyi so na wo hwe na wutie ye no Brekwa na wotie nka wa Sompa 93.2 Kumase na Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube so ya Sompa TV e wonyina ya de ayetwa e de efa ho na ababa walizi odi ne boyfriend eja ya wasem no baby ebesi ya no nti wo so wadwen kakra ya wo e de kan ye de no ho ene sen 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 emu bia be free bia no obenya ye hello me dofo ma han Pacho udi baby a free ayo di for kwabana banana one in kwabana na tonkra na free enkraza fo nyina ho ye de enkraza fo nyina ya bi otu mo Sompa 90%. Yeda mo ase yentie wedom ni nyina so tie o Aka na kana say asami midimanya di achi fa mo sha se nyina edesi na wiye apani nyame aka bi se ya no de betra ta ka na no no mom say you know our father someone change the papa na just to ta na de ka da fala no so oba ta won here abaya nan sa ku ya fa na no bona no Pacho ma hai me dafo Abrotia me juso Pacho udi baby a free Abrotia we did your mass we see a chim afusu yo yentie we yo Abrotia nyamisha mo pa wo juma pa moye na asemi ye di akria bia na mene osofo be ya agete asemi kan o se munya abotre pa wo ne kamu tanje se munya abotre na mu ne be ma na nkasa na kuma anto ne ma ebedru be bi na kwa ne hwim no be sa be ye manson tesipa tanje bibi wo ni mu a ene ya pa in fact tenia echi bibi ma oba na busuafo a asakoba ne tin oba kram te be ma fofo nye ne ho ade na oni be ma fofo asakowo onhinya sukwa no ya udi pa na be ma ne di munya abotra mo ne nkata na komanto eyem na akora ne hwem so no da manso ama hu medasi me Pacho yenso ye dase me da for ma han oh so ma Pacho udi baby a free ka se fu bon ele di le ka se yentie we ka me ka je oba no entrasi bu so oba na se omukuru mama men ka de ka ma ko ye na se ekisen obi ya ne na mamere okay na ha na ka hono na hono na men se kakra na tu mame na di we na abu yen na me mo abatere se de be ma na kan so ko kwa ni su gari o de ko ya me fa se ugaya nti di ono be bushafo ne pe no no de ko hi nti be ma ni de ono ni oni fa wo di me sense e betimi ya oba no won hwese se be ma ni betimi fa kwa na wo sa ko ba de ko na nto no na ta asubie bra nyankopon shamo nyankopon so nsho ya da se papa ebusia 0555193191 and 0548931931 Mpacho ma hai me dafo Kanyo madam obapa Pacho udi baby a free efremi papa ya no ma ne so kakra ma ya why Patio me ka free kan okay man ibe se mo ni be man na botre na ko man ya na ya se ya
odi wa kuma ma obi na ase oyi bi se ara ha no akwa na wo nchen na osa extend scam on na to bi di no nti wo de mo na botema be ma no ya na eya ama tada mo to bi ma e bia na mtaka mama na nso na asema yiwo kula kuma mo obi na oye ka na na ha gi bai tin pa ke tele mo ya tada mo mfe be kaka da ma so ya das na favor and e be firi oba na nkasa ho na me to na mo se oba bi pe ati ase ma na ya mo nkasa kire o ma no bi no me one be ma na tama be med na koma ma ja ya akoma akodim se na so se ma meja la ko fafo pa cho ma me dofo ya ni on ma pa cho di baby of free I'm a free aguna pa cho yentio le pa cho sabe when force and sana men kan su bi sin class e wo dia sa ya ka chire just ayi ade ku hu hwemu a me foa ai mami sewa aha me se champion se no ka se okay wo oba ni pe o e pe ni se oba ni no pe be ma oba se di club de ma se so ko be yo mo ade de se but on pen ni entina ba na ta du ni ko se dia ni flow ti ye no ni buchi ya isi ni de e pa be mu de ma ni abo na wo ka ni de mo ni kan no boko now continue ma because upo ba no mo a na be ma no na ntin aso na wo ka se the friend can get the oban the best of enya dia hello pacho yetio enya dia se den ka oban ka be ma na ka we nyina beba na oban so anya dia e ba se wo wa no unu se o do three sama even one city plan no the buy or can so the of money inti anaso the bokko ya se so bona man ke ebia gratis anase apasi ni di think here dunia ma wale e ba ka anela e ma no ni pun tumbo na mun kan yes yeah that's it pacho last caller good afternoon pacho dini baby au free pacho me friend de sa chambo me free takra dimpo yo empo fo nyina hoye pacho mpo fo nyina hoye mu nyina achiamu ye da wo mo asese da bia wonom tie so pacho ye ntie wadwen kire me pacho ma dwen kire kakra ni se me pacho an bia hoye bia chiamu TV no ene yankasa mfa phone mu why me pacho yo me kata for phone mu min kata mfa TV ne so me pacho wo magin to ene se papa no abranche na o tin yire na tuwe no me pacho ye de heart yo ba ho ade bia omukro mamamre no akawo no akola no kura no onye ne ho ade enti oso sako wo akola no na tu ya mu misa ge ne se abranche ni age ye sei na dem pese mi bitam ada na pese hu na eji dem dem pese mu na eji no say mama no me sister champion kasa no kan bi say again no I dey no 18 na say 17 years na otumi ne kokko onyin sen no na wa asumom Ghana mra no kora ma hu say 18 years dey otumi ware na be ma ne pani chan dey ono na pe no okofa 18 years dey odwa pe no ode ne fufu bo na wadi 18 wadi netina na wadi 18 ti we mind na sam na memua hu ni say oye furniture na omo ani ntina na ochichi na odi adwuma sua sam e de ye kantan cross wo ho no okay yo bye bye yeah da sepa mama bye bye ebusia ye fancy asenom na ye nkọ ye case number 2 so ye wo bi edema adehye enawie e wo Sompa TV ne so Sompa Nkomo dwumadie ene onigu so a wo hwe ye wo ho no Sompa 93.2 kuma senso no ade a wutie live e wo ho abrantie bi nso aba betina se ne ye kwa no oba bema papa ye mo akwa aba ya na apom ti saying apom boko na mpacho kwa sorry ana se wo ye muslimini mpacho munya amamre ne mamie mpacho be so tire kronkrim no aka we se de mechi wadaroma na wodini de bebisa na emom kire no nti wan ka se fra wo saying pacho midini Johnson Owusu nti peja kwaso na ka kire amansan nyina na wo mu entie bi me Johnson Owusu
Mesha Bosse. Maba Sompa Nkomo dwumadi esui. Maba Sompa Nkomo dwumadi esui. Asɛm bi a mebɛka no ha no. Asɛm bi a mebɛka no ha no. Ɛyɛ no kretrodo. Kontomponim. Kontomponim. Ti Erade boa me. Nti Erade boa. Court. Order in court. Odifo ye nase Johnson. Ewie de na ha wo a wo se Sompa Nkomofo. Yentimi emo a ewa akonu asaso a wadwande abeto aye ne ye ne atiefo nyina ye krado tie. Oh, ewie de boko. Eni say last year October no. Na mfiri bekwai. Na ye fie ni na papa bi fie ni. Nti ye nyina bekwai fo nya eni se oye adwuma Accra Hospital eye Kolebu. Nti na me sister be ware October no. Na mama me frɛ ni say, "Oh, minua ba no be ware o." Nti o ka che ni wie no. Na me ho nkomo ba mu say, "Ah, na oba be man kra sisi a oye den." No so, wa wie SS. Na SS no mo say, "Chire unya elective 3, core 3, ansa na wetima atoa school no so." Nti wa ntima anya unya elective ni 2. Core ni di unya anya ba elective ni unya 2 nti wa ntima anya den antoa so. Nti ye hwɛ sɛ bia police na bia na sɛ adwuma na yɛde no kɔ akosua na yɛde na yɛde akosua. Tie na doctor ni sɛ oh omokra abrofo bia bɔ adwuma mu hɔ na abrofo no sɛ wo 400 million a ometimi de watu kwan akɔ Poland. Na ma me sɛ oh 400 million de onya ɛna ɔsɛ o wate ɛne ɔne abrofo no bɛkasa so ɔmo bɛte so a no ayɛ den waka kyerɛ maame. Ti maame wɔ ha no san fɛ ne sɛ sisi ade onya 250 kra na ombetimi de maye den akọ 400 million aba onwate so 150 ai no say 250 ai o see okay na me se me yenu krom ni a oye me ye nyina me friend ofa krom pete aha nti no o mate so nti 250 se ma me benya okay na ma me se okay wate nti October no me ana e ma adwen na se obi a wo se wo ye doctor de na omudi me tu kwan de na me bo madam fu bi wo UK na oba me boa no man need kododo ni fie na mbo na mani ti me de papa ne number de ma madam fu no wo UK no ne kasai ti woni madam fu ne kasai no madam fu no nso ka che me se o sese ne o kan saa ne tie dia ene na me kra me ba Poland ho de enhye da mbo amba me ba Poland ho a onim kwan obefa so ayede mama ba ne nchen wo UK na me si yo mate na ma me se saa dia enye fon so nkomo nti no ye nyina ye mbo anan ne enko akra ho ne ne nkoka ho asem okay enti munyina mo baba anan akonkana ho na makoka ho asem ne no na Bex Foundation o se eye bosumi we se twemu na ye kwa akodi bronya nano no eno nti the Joy to the Widows and Orphans 2023 no wonom ede hyehye so mo ma ekunafo enwisia no woni bie ene nyankafo enso edidi efrent no wase wo de kakra ya wo no fabeka wonom ede ne ho sebe ya wonom so ene ma ahodo ya wode eche no ebetimi akoye ede ama wonom entuma na won pabo na se enkwada ho ene ma enkonwa ahodo ana se enuane ahodo ya yedigu ho a enseye sanitary items ahodo ene sika fem na opesa wode bo abusia wase bomodia na efa number we say eso wo fra wonum ebeje wo so ana se bi krampo na bank a umbema wa account number na watimi e de afem na mom mobile money no na mede eba betu dwei ebusia bomodia na efre ewo eye 0558 236473 0558 236478 owo ne ma ne bi nso abetimi afre owo sika nso abetimi ede atoso na eye bank account na pese bia wo hia na wo de sika na fem a JCB bank account we na wo de sika na betimi afaso ama won saka eye 701101105768 701101105768 eno GCB bank account Bex Foundation mo say peka krafa boa wa bra sika etum no mo so ache ede ama ekunafo ne woni biefo nyakopon ya adomo a
23 December ɛna wɔnom adwumadie ne bɛkɔ so ɛwɔ X5 yeah no ebe crow from what the one etremo e wo ho nso so a that 23rd wonum dwumadie no bekɔ so nte no na bibia akɔ so Abisha 75 enterprise akudie papa ya ne boda from fie ne wo na efri wotire so bepem obora no wo kɔ bedwo pesa wa ho siesie anase wa ho fa no wa ho fa ma no di so no nko e wo mu die a ɛyɛ Abisha 75 enterprise ko madie enkapo ahodoɔ ende kyase chase ahodoɔ nyina de to ye nane ye nsa ye sisi ema ye ho ye fe no ebi ebuso ewo Abis Plaza plot number 17 Emrom Kumaso Bandeshe Dwano bomodi afre Abi ewo 0598 585 219 and 0554 304 135 and that's so clinic and that's so herbal clinic and on a year come for the amount says 6 year dear umoja broso and namunsa ya dear and now set about wounsa insurance is so fibroid into about wuntimengo hepatitis and titru any bino how and ya dear who do be a yahunamu any home fem was a for nitremo a boa macro na kisa fitamu junction ho on sabekan was a crop on farms wetimia friend 0243 649115 and 0242 655 325 ebusia ose edema ekoso ewo wonti no bomodia na ebra na free screening nso no nyame ya adoma wo china to 18th November no free screening no ebekoso nti ya na adwo ni akire ho kanjin drinking water ebusia alkaline water papa wono mo etimi boa yifi ahodo ye woni padua ni mo no na amo akoma etimi aboye ama wanya pomoden na wanya ahoden e de apesu we acid bia nim na antioxide bia nso so ya de andase no no ewo mo dodo na etimi boa ema enema ekoso eye nti no me so ya na wanya bi na wanonom na enema akonkan e de ama ebe ma moja na de afrusa ni wom ama wankasa no so no brebo we na se bia wo sa no wakoma ne hudwumedie no etimi akoye wa bra wonom kanjen drinking water ni bi wo pese order no ye brew bi anase bia wo pe bi ato ne dodo mu a friend 40241 449191 0241 449191 and 0507 3794 74 Abeheba Clinic Tano Swapa Trapa new site ehwo ena wo abusua wo se bomodin abro na bema omre yo no wontu ase emfama etre yade ho in heart enne yade akese bi te sickle cell no wo se wo tu ase wo ho 0243 345392 and 0506 46 0208 ezefo ni pedu wonuma clinic no ya to this akwantu herbal center e wana ye kan for the amount e ba na musa ya de aseto a wonum ye tatashe na wo muso mo de akwantu herbal mixture abedwa maso wa wo ye frumu aye okutu anaso wonum wato osa ya de wo bu sense so any typhoid hepatitis no e to ase e de amount akwantu herbal care mixture so no e boa e ma na musa ya de ni nyina no adwiri no ego akwantu herbal capsules kokwo yade aka ho amawani enhyada enhu ade mema mrayo no etimi boa epawa wonom ama ahotutuo eyama hodo ni eti yade no eno so etimi etu ase labor runabout na won sabeka omobomode anu omutwetwe nkomo 0241296626 and 02466285 08 yemfa wentu apo na brantia no komo ne yentu aso aya Boris B checking BBC efia kokwa papa ena ye kan for the ama wo we kramoni ena ekum wonom live bed no we nya kokofunu asembia ni akokwa ne ho oden ya chase bibia kwaso fan ma no ena kramofo ni bi ekunkum omunte no wo ye kramoni na sa wo wi BBC efia kokko ni bia me so wonto kramo emra anase mozamifo emra no ye wo full chicken 1.6 1.4 1.3 1.2 kilogram ho akokko sire akokko ntable ene gizada hodo ewusua edam ahodo ma me se wade no na aja na blofo nkran me wade ma won ma blofo nkran manuane no ena
nam ne bi ewo ho Bantima High Street one Presby church no na edi enhwene masanwa sidwam na Santase runabout ni ti oyo nsabeka no afa wo de wani kyerem opoku trading edum LG Mall Top High Tech na body eye sha wo na body junction sha wo no so nsabeka bi bomodin afra 0544 444453 0544444453 Boris B chicken was say a fie akokopa Johnson enti mo ye mo adwen sam babo ana na makọ enkrafi se nya fon so nkomodie e na ye den ti e ho na menua panyin ka che me se ebe ya yenya abutre kakransa ti etwen ya January no e na ono asan afa se October no mo ye mo no omko na me sister say okay na say bibi saa ye den e wo ho ampa ni nyina ye call Accra ni fie ti ye call no adana ye call no ho Accra na de 50 million na a share ni nsem ti ye de share ni nsem ne okan se ne okan ya se na dwuma mu hospital na abrofu bia ba okan saa pepepe ene ye de 50 million ma no na ye ba fie ti ye ba fie no na ode ono ne yire account number maaye ne ye send 100 million aka account ho nti 100 million aka kan o ka che say 4 months and 5 months nti o my be 4 months echi no o ma me o ha no the papers be send me okay papers no kra me dey buy no say papers no dey asem me no e was say me dey balance aka 100 million no e be ka ho na bibia aye ready na me dey ye dey 100 million na aka e ka ho after the Poland no say Poland no mo say company ni why manti Serbia me ma me say wo de anya hwe sika nya akodi ni ho awie Poland na da ne Serbia ai sika nya akodi ni ho awie nti no so si Serbia mati ti me frɛ madam fo no UK no so ka che ni say sisi o si Serbia o no say ye be ende sika nya ye den akodi ni ho awie after the Serbia no so di be 2 months after the o say Croatia na me say after that Croatia na me ka che ma me say UK kulana minda enkobion nti onfa yisika mai onfa yisika mai a wose sika no ode akoma akodi nkofo bi ho na me say akodi nkofo bi wo sen wona aka che me sesei na se nya mbaso na se mesimi nkobion a fa mesika ma me a wose akodi nkofo bi ho na afide e ba sa na e ba sesei bia na se ye nipa 5 ena wagigi yisika santi o maye ko se bia embazi nyina mai pepa enye papa nka nyame amba mu anka se bia embazi okra nka ye chie mai pepa bank state no ma bebre mi edi ko se bia embazi o man nka ye chie ni ye nya nchie ni ye nyina ye bai ti bai nam ka jen se wa ma mi pepa suwe ma me dia ko se bia embazi ho nyame amba fia nka ye chimi nti ni Croatia o dende o menye bio famsika mame famsika mame o si ono de o nhyɛ da nimu na damfo bi ɛna esusu ho kyerɛ no na no nim sɛ o ka kyerɛ sɛ na damfo bi yenye nti na o ka kyerɛ sɛ na dwuma mu no nti skana akodi na damfo am sɛ nti sɛ dia pote na pese ye de boa wo me pese mo boa me na me nsaka me sika ne nyina akoye sen 250 million o ma o ka play bakola o ma me 10 pesos kwa ijo abrant ya ne friend sen Prince Manu ebusia ye boy ye homodin Prince Manu online so ma hu se minister BJ producer wone no ebo nkomo enche kra ye ne no ebewura mu na yetimi ebisa ne se asem no ye no kra se de abrante no esi eka no na sen na enema esi etie ye kwa homa no so na ye ne bema no etimi abo nkomo me do fon pacho wotimi nka ma han hello bra panyi ma han hello hello pacho good afternoon good afternoon pacho apom ti say nyame adom boko ya da nyame ase abrantie bi yesi wase a friend Johnson na wone ne maame edi nkomo bi ma akwanto sem bi bemu edi nkan ne yesi aye UK fe ko wie mu Poland e ma ne ko wie mu e wo eye Serbia ne Croatia ne ade asem no wase ni 250 million old Ghana cedis and 25,000 and aba bedi wo o se wo je afa de adane mra de to bi won ti ase na ode abeda be se ehunu krom asem no sen e na esitie
But good afternoon. Good afternoon to you too. But a ceremony there, a no cremum, a no crabat, Johnson or a meaningful crowback or so. Na your friend saying, me mammy, not down for pardon, the mammy and mammy. And not the wedding can you catch Ray? But I quite to one mudian and I yet be success here, Brandon. Empoche yo na or the oba me man background na mammy. Me man mammy background. Na me mo me ye agent and I say na me percent na me de buano if my percent me buano so kwa. Let us will konya bibie di na cheso dia born ebusuafo. I know Yesu Christo ana. Oh, they be say ye boy a good Samaritan. What one na when you be amo no na ne ho adwen besi wutim say wasa obo ano. Oh, they be say nipa wo ho a which ye nye boy ye ho. Wo ye agent. Me agent. Wo ye akwanto ho hihye ye bi. Mpoche there be. Wo nya adwuma wo airport. Mpoche there be. Na ba ni say na akwanto ho nsa ote wa na ama ho say mbesa me bo bi mani to kwan. Na na wa wanko. Oh, they be say madam say me yanko bi a me no we na o catch me say ne bra wa outside na o tan nkofo ko me so guy no o good me jinidi nti na me catch no nti no so de na ma me ba akra ama ye call sister no ho ama sister ni chechire mo kire no anya me nkwa na me yi esan se me ka say wo na akwafa ba ye the odi a we na oti wane maame no ba se wo pem wana ama wo ba wo de ne betu kwan me pa cho we be some question me ye ano asa enya no ye no na ye pe me se ne maame ne ba wo se wo pem wa ama ne betu kwan there be na da na nipa dodo a wo kro na no kwa ne ukro mu ni a wani kwoto na ni ma wo se wo bo ano me pa cho ye bunche me ka se ye busuanti me ka kire no fo no mu kwa na onim na nankasa wan kasa woni nuanom wo ho aka betimi aboa wo mu Unpocho question about me when you are no, but me patch say, me patch say, so no, me catch no, and your force, and I make catch and your force, my catch no back cry. Me no catch any pacono, and then my boy, never free any pacono on the Kasai. No, and you're on the yeah, and then in Prince. Asem na nyasa na ka che mi o ka che mi se woni na wadwuma mu nti wo ma na di adanse ama ye hu se ne o ka no saa pepepe na me pacho man bi so question me ka chance me nkwa na me ye na o ka che se o de ne ko ma me no ho se ne me bi so question say me ka se me nkwa na me ya na me pacho bra Prince ka no kra wo kra ka che yi man no asem me bi so question yi man no bi na ye me bi so question say me ka se me nkwa na me ya na some system mo na oh yeah na me no call one sister we adin ni tell the call sister no say oh my sister na dia dance here ama me ne mama aje there be enti me fa sister no number no ma no mo frɛ no and say na be boa dia fi say me fa sister no number no mo frɛ no sister dey say me catch and say sister no kwan na yi so na mu na tu meba enti all the sister no ebe mu say woni ni mienu na ye nyesa nyonkwa na wo according to what you say yeah sister no me ni no bo mama je no ko na me so me na ye say sika na wo ye Jeffrey mu ho me pacho asem na ye ka no me maami go hu ne maami wo be pai no ne ka enye ne maami na wo maami abusuabo ne ye ka no wo say me pacho ne maami enwu say wo ba wo say wo gi ne sika ekwan be ne ye be fa so ma ne nsaka ne sika ana me ka say ade no mo ko interview wo mo ko hu broni no bisa na wo mo ko hu broni be no mo ko hu no wo mo ko hu Serbia broni no mo ne tena ho no mo ne ka Serbia broni ben oye den Serbia brofo de so mabu Ghana ha say no oya ambassador what say mpocho oya ambassador ai Serbia ambassador to Ghana omu ko hu bisa na o no ti wo your friend is saying me pocho me nim ni bisa na o no ti omu ko hu broni no okay there na say otutu anoma ho de aba be champanyfo bisa ya say de aba anoma ani wo na de ma ni ko hu Serbia your friend Serbia ambassador to Ghana say wo mu anu fa ni tu kwan me pocho me bo ni say I want me money din me pocho me nim ni din
wo mo ye group oye no kwa na okoi bisa oye no kwa na okoi mo do so mo ye level so It's okoi interview e what no fairly ya na saying me pacho wo mo kwatena no kwa wo mo kwatena brodi nanim ama brodi ni hwehwehwe wo mo document mi bisa no na DNC ye me see ne say o mo nya fa visa na ama wo mo maame say pacho gina so maame say wa hwe yi ni mo e de be na wo paper snake kita no na papa na yefense Prince gina so Mr Prince somebody ni call high commissioner ni ho dia ene service fee nkwana o tuaye me pacho o mo tua visa fee o mo tua bia tua visa fee apart from visa fee no wutua visa fee ni wia na wako friend saying high commissioner ne ho high commissioner high commissioner ho a wutua o visa fee a ne ama o ticket no we about ticket number no wako akowura mu nti apart from that no die sika biem na wutua ya esese abrante ni 250 no ma mesrewo me my say 250 be di be sebo outside ho eti bisa wo mo anya no kwa no koyo wo mo da mo outside the best say my yi ya nim outside nim ha na say nkran outside na ekoye outside say anablo chire mpocho kwa abochiro na odi asem na pesa oke odi ye kan wa ha say no sa na me no mpocho me di asem na me no ka ma so mo ko commission no na wan kasa kula wo ne ye kasa no akwa abro chire dodo say me pa che enfa won sa wo mo ko hu commission na me ka wo ti ase no Ghana danka wo play ye dia mo bi se won ko siki for greener pastures me pa cha asem na aba na ye ka wo mo ko asem na aba ye ka no ye jisika no da ban ye majisika no ka asem papa bi chire na eja de wo cheche wa homa no so say wo be sa o chire WhatsApp ana wo so dia asem na wo ne me na so dia asem na so ne ye ka no wa kwa ji wo bisika wa ya ne mlade atusika wa ye ka mo no mu say asi no mo no mu nte no ya wo krom peta na me krom me pa cha odi na ma bika we da wa ma bia nkanka say kra obobom mpacha wo dia asem to so say ma kwajo bisika na wo di bisika ko so wa bisika ma makoja aisa mi de tuo bi na mi di sisu na makoji mi sika ayentiase na otiase na wo mu chieche mu chire no yesa meka so ya kronfo tachi am o kasa asam na chire bia adana wo accuse me say o accuse you me asam na wo kana ye gina so what you say what from pa won fa say am accuse you me accuse madam yen kasa say wo ho na wo accuse say me ya konfo ada me ba asam na wo kana wo gbodo kro no dia wo kase kana wa jini akwato na me dia wo pesa ode na fam no wo fra kro pa won fa when was the last time wo fra na o no kasa me pa cho wo say be chio ma cho wo say ba o fra ma me fa last 2 weeks me na ma me kasa ade na wo say me fra na me fa bra prince me fra wa wo mfa madam for ade na me fra na me fa wazano amana ade no ma amane wo waton adi ono so frɛ wo ka wo mfa ade na me fra na me mfa madam for prince o UK so ma ne mfa no ma mbel e ma ono so kra so frɛ wo mfa ade na wo se me aponta wo mo ko da be ne ensa be ka sika ne ya gi sika no mpacha o se me say ya gi sika no da be na ne ensa be ka sika ana me ka se o mo ko hu high commission no masa no high commission no sika ne kwa abro chire enipa ni momo a wo de na kwa no wantimi anko sika na sa na ho kwa abro chire what is that say bo say bi da na wo na ka chwa so ko tua usika ya disika ni nyina ya disika ni ko abroche wa abla nipa nte Ghana ha me pacho say na nipa ko no wan tia cha kro kuma mun say sam na o kika kira ya wa ha say no de me yakofo nipa ko no wan nipa anya sa ba bi o she bia na me ka cho na sam papa mbe ka no ma me nka na wo de ko no to me so ye tie o adan na wo bo mo kro no ye tie o bisa sa dan bisa sa dan na wo bom ko no kafra wa ye tie o bisa sa dan na wo bom ko no hia wo disika na ba da be ehia pa ehia adan tie hu hia wasem na wo kan wansa no me ba wo no kro no no debi wuni ma sem wo se me bom ko ma ba fa ni ba ye no onka ma ye ntie ye debi na sem na asama ba wo tie me kama sa ya asa wo asem na wo kan wasem a wo kan so na ni ko ni nine no na oni na ya o se wo bom kro no oni na ya o se wo ko ka sem ya konfo sikana kwa outside
na sikana kwa sa how say bisanso ono kwa na wo su na niwa enya ono kwa na obatimi abu amanfo ba odo so ba umu no waje ni sika me mbu no me pa cha wo asema wo ka asem da ye tie o asema wo kana yes sometimes me hu asema wo pa cha say me bu no say me ma ye no comfort dey na che say ma ye no comfort na say me dey bu no me bisa dey na che say me dey bu na say me dey ye no comfort ose odisika ma odwuma na ose odi ya no wa fa anye nti wabu no wabɔ no kro no bisanse wan ko interview a wen ko interview wan wakɔ da no wadu abroche okɔ interview fine wanya no abroche wanya na nya ntia wanya ko no wakɔ high commission ko hu na asɛm na aba no wakɔ mese wakɔ ko hu na ade na wo bɔ mo kro no so wan ko papa wan ko ko na wo ka sɛ me yɛ konfo so wan ko na samaji ni sika twaso na wo wafo bi sika 250 million ye ka wo kro no na me ka sa ya kronfo no eno na ye o ya hu won kwa na wo kro tutu wo hu me fai won kwa na sika atwa wo amogya firi wo na mo ba meboa me pa chance sa jasam na wo ka no wo 250 million na 25,000 na ye sika keto ya bi tie sika sa Adam man can't say me ntua mana na wo ntua ye se da be na obetua ye ka asama na ene wo bɔ me kra no asam na me ka cho na ya wo sika na wo de afansa ase ne do no nya ne ya baby wo asam na wo kan wo pa che se me ntua ma bisa so asam a ye tie wo ni asam bia so ka kira ye be yi wa free line so ne ato aso ena me ka cho se me ne ma me a hye se metua ma no no abet so kasa wona ne ye hye ye sen ne ma me kula se wo frɛ wa wo fa so na ma me a hye ye the last 2 weeks me na ma me ankasa wona ne kasa mo ka asem be ye ntie bia afre na wo kasa last 2 weeks me na me na me tu nwura anya sa wo say afre na me kasa ba first nde na me tu nwura mpocha wo say wo de me tie o ye ntie o na me say Johnson wa said wa bet sound me na ma me kasa la me ma me ko ho okọ ne ma me ho ne ye hye se metua ma no last week me na kasa me pa cho me ba manen kasa ye njai dia ka ne ma no eti usu betua enti no betua ne da bai say me ne ba kasa metua ma no masa asem no ne ma me ka ho no mu dia bla ya wa ha se no mo nya brante na sole ye no wo ba ha o ne ma me ne se wa ya o nya enti ne nyina mu na ye nji sika ne ma no eti ne ye mo mu ni nkomo da bai na betua ka kire ye Mada na me kase last week me ne ma me kasa me sister ne kasa me yeah ma last chance wo asempa bia ka che ye se da ben na me say ni ma me asem ni film ni ma me say sika no ne nsan kente no otan ne ba ya chi on family ye ne nyina mo ne nyi sika no ma no da ben na wo tua sika no wo wa hyehyɛ papa bi nso so opese no ye ne ye ma kwa ma tua ne kakran nso a e kwan da obetimi aba ne ya ne sa yo mati eti da ben ne nhwe wanim mo je mon frère me chenyambo a mon frère me chama be 6 o'clock na me ban hyehyɛ say no pa na asa anwumre enimbre me pa cho producer be from one from number na o de fra no so betimi afra no why mpacho yo me da Mohammed wan kwa be pon so betimi aba no ho kansala wa ini free mo ma me da se o say adrumra esese ye kanokra edi chenkrofo bi no abrantie start kan nasem se ya pe abrofo bi eba mu ye nyina ye kwabrochi abre abrofo nyankrofo bi a wo giska asane aboa obi obeboa wo obeboa wo moa wo mu di wo mu kro emra ensem so pa wo mu abide by the law in their country anu nti no wo kwo yade ya ebeka say ne mai che ye Ganafo mai Azaya wasn't was first Kwalebu. How possible Dr. Ben and what Ghana say obey involved with himself I was animal we say from the onset now start kasa and me who say at the end kalabule and I just say ye bu no money ade how come what be that Ese will be a kwaji visa or no na prepare documents amawo which was fake na fake crap just say adwuma ya woto no na wo ye na wo didi ho and was will be and whatever if it has no one can no kra no and money ade na ya can say owure
ni ya ka che o say sika no yempani ton yempani no a say wanya se ma bi anka nche ni a pe ba bi na sie because ye be chew okay nanu asi ya da say odi for kwa bna abrotia adigade oh there you god oh I just saw you sir abrotia ananka enye edi ne monyamfo ye ne huin anshada nyenye monyamfo but ye we be man ko de be kan sa ni suni ne ba ne nche ne monyamfo ho ne kamdi ba no anti me enye me aden na be ma kopla ne te ko fa tete wonu akofa tete asabim producer emu abini wo mu e de sra 250 million nye no nko o wotimu se wagigi nkrofo bi sika bebre ana wo sheda de abone packet no de tinkra ho ana odidin doctor ana wonam no ye doctor ana o doctor ana wo ko no ba panie be na obo eye nipa panie na obo nipa panie ne nipa no susu adintia sika wo gina manfo de ne kwa abrochire no sabi mpeduasa wonim obi a wo ma connection ya adwuma ye nto ye ni monyam wo wiasa brabo mu hwa prince Mr Prince baby woni monyam a akakuta wo no sese wankasa de atofom ana wo tietia so kakra hwa baby adu babidro yesu obi ekronfo a nyese obi ato obi boton kwa na ekronfo asa game mo suspect say obi aka say e bia mama kansra bibi to ayamia ana se twa na behu ere kwa yitimi chewo obi nti kwa yitimi chewo na wo kwaji obi sika na so ye kronfo ase krono na wo gina so by you a thief no de ana ya eni kwase ba na ye ne ya one wo ja ho na thief na be wura wo thief no yes ayi ngetinkiti we say asunti after the robber abrotia me catch the you prince say at what by force fast immediately you hear sikano immediate and immediately so we hear sikano amfa sikano abrotia papa ye manu ntorenta se busu me kwade ne bebumu a ye bebumu because adoso ye ba kwa akwachi no ye wonderful and washa wonder ye ba bia na for na chase ne wo ho adentia what you ho and wo fodu nipa enye we nkwa o enye abranti we kwa o o si wo se twa ho abranti enua be mo sa dan flo obroche no wa sadi atwekese apo asa koji niema e blokwa abranti se wo fre kwa mani mfi no ni yabu obi bra ni sum ye ni sama ewiase ye ni sama ne ye ye nya ni sama ne ye sabi ye mfa ye nsam ye no nidi se kom de wa what me ajabante sika okoka o ka chene se bia wo ne ma me akasa na ne no ma kasa na ye ya ka brante ko befri baby o so banaba abrotia de ye kachi wiase nyina ne se bi mpeduasa ade wontimi nye no emfa woni pedua nkokoye ade wontimi nye no yi wonim se wo yi wonim a ebedum lebi no bi mpeduasa mi papa ne ka o se wo hwe yie aponche ana wo hye na be che na akua bleche me moachi o because oboni ate over sikarimla sikari nya mane mfa ana baby obi aso no nyankopon chade ye ni baby wo ye secret ne dare so etima mane nyina gisi wo yi no wafrim abrotia ye nem wo ya se nipa betena se ni wo di na dwodi die ni wo senkrofo bi ni wo keke nipa bi ho ni wo twe nipa bi afiri eni giem ni wo na ko se yemu okay opayini prince wo na so ye doctor ye hisi kadno I was said he was a doctor a quack what I say we grandpa no I was see the catch wasa because what did that also investigation what I say wash look at all this Johnson Obama catch him so a doctor a doctor no about your doctor yo and when you bet me my police cry day abemu ansa na diska no because what the doctor na German fuska nyame anya duma na bobo ma panie nyame anya duma na German fuska se de uje fuska no nyame anya duma na do ma wei eja pade kwakozi awo se me doctor o ma wei mu etimo mfa sanse gomla etablo te de me kasi na se ye hie sika no anya se ba bi owo bia no ye betoa no am ya kwakoji sika yeda Saudi for Paul Kwabran no na ye be koma me se wa hwansa na nabusua wa wo ha obia no
nyame che nyankopon abade amawo akwada mfiehyiansi a oya wanwade ema amafo pu be ha no odane edua ahodo oma yafunu ede ama woma yafro mu boni ene krawa woma akwantuo ho ensem a enkoye na sisi ye wo wa abrochire kura na se bia wunya opepesa wobetimi aboa kwanu asaso wa abra ne nyankopon na abofo ne tai na chi eno ti wo ha bia mesro eda ya wada bia no oba fidiem ha se nom ebe ya counseling ti no bomoden na ene wonom enhia wa abra wo frɛ number 0535 897699 0535897699 nyameche ne number no akwada ene enwosra hwegu ne sotwom ya wo ya wanwade no ono so ne number eno no ampafo oyine yere sade wo free wa krampo ba ye nche yo tam ka se ne ntwetwe nko me ko ya acha me kra makoba akope esese usako mesa akosa me wo ko we ya o ba me so me kwa kodi holiday saba yentie oyine yere mame papa no me kasa me ko ne su bebra me ntumi mfa education ma ye ma menom ne ye nuanom a wo mo wo man mu enu nti mesre se mu wo kuroi mu a mo pese mutu kwan akwanya bebre wo ho a enam kwan paso a yetimi di tu kwan sebe papa kasa ya na wo kan kire se ono akra wonim de sebe oka media menkwaji sebe omovi sai bida na emum ukoja my commissioner mo a wo kwaje visa no wo mu delay so okay na yem say eduru wo de so a ye bo ticket number dia sasa na akoyete na nwakowuram na wa present so mu papers ye de eduru wa ye wuram ko nti wo mu de ana wo mu wani mu ho na minimu se abrochire se wo je visa wo kura yi mu a ye koka kira abrofu bi wo do hwa ekoma wo mu sika se ni wiase baby a esense wo mu ne pese o mu hunu se wo be kuro mu ho wa ma illegal no enu nti no mo de wo mo representative abetna ha ye friend high commissioner embassy no wo kuro yi mu eti wo kɔ ne hɔ a wonam kwan ne so kɔ ukotwia wo visa fee na wo mre so a wakɔ no akɔwura mu kɔto ukɔtoto a wano na se wano toto no ene omadwene ye pɛ a ena sebe ye de visa no ma wo se wonsam so a wo ka na nsisi so a ena ye reject wo enti me hye da hunu nkrofo kra no mo wo hɔ abrochire wa wodi sika no ekoma ho we nyina kire sebe nimidia ye nimu wa ha nipa ne bebre nti ena binom tete ha no ma fa nyansa kwan no mo gege ye nuanom bi sika na susu ampa se sika 3250 euros enye sika ketwa o na nsaya me call ye ohene yere ebinom kura ni 500 pound da wo account mu ehia bi wo enti sa wote ye manimu na wo 3250 euros a mesrawo pedwuma bi faye na wo ye maami so akwala yi maami wonim se wo sa sika ne da ho ena wontumi nto abobo ye yi bi ma bayi emfa nye abobo ye yi munyina mo pe office akotena munhweye maame nom enye sa da bia nkrofo be fa kwati kwan na sabe ya jejejeje na maame se wa so ka se wo mi stop bi man entina no na abobo ye ni baba ko wo mentamo ho wono so bi be ye ni bi waje wa akora yi wo ne te na yi o ne kia yi bi wo so ho na no sofo bi ba yesterday me de mba ko Dubai wo ton ni kia yi ekoya wo se sofo na sa ate asore wo camp ho ewo Dubai ho eduru kwasi ada na kakra sa wo mo ho no wase momra asole beto kwese no so fa ne ho adwe no so koyere sofo no se fam skama no ene Ghana ha wo ba ye na bobo ya ada da bi wote so boga okoba enu ti na sen ko nto bobo mate wase fo anu sima ye yo me so me da wase ene ayoboja na efiala bibi atimi si Baby Bessie says, yeah, Nansa, the baby Bessie no. Young call a young minister IBJ.
Papa one. Mete woni a chente na plimum na mentie bi wate. Papa na was why quack doctor. Papa odada me nua ise oya doctor. Na owura no ohwemia. Omo se be kwa ahefa. Me kromo. Be kwa krono ma. Me free sanfo aduam. Sanfo aduam ho. Ha. Ofri be kwa uduru abesoa. Na okokwa aman. Ofri kwa aman na okọ sanfo aduam. Na ade ye me ya ne se abranti ba bia. Me nsonomo wo medoma. Me sister nsonomo wo medoma minim ho pa. Abranti ba bia ne fie wo no. Ete se ye ne Sarakoba mo Okay. Chese oye manini a onimu no na oye ne saade no. Na odi kan menene di nkomo no. Doctor Sam na ode eye no. Afi no ho say asem no eye dene. Se na danfo bi na oye herbal doctor. Na ya na no kotena ne nkyɛn. Nti eno no ode bri. We mani so a doctor. Mani say oye doctor. Nti mi si su ben prince say eja yeso oye doctor say doctor ne free. Me di no so na me nye doctor. Na se wo hunu ba bia ye free eba ye besre. Ye ti travel and tour bimo eya ne ehura de akire. Ghana enne sade ahokyere si aba no. Ye wo nipa bimo a kakra ba o mo nsem a omo di chimchim the vulnerable ones omo mu ni bie no ensa agi o musika. Owie a wa buma gi musika nyina nti no ye de ne famra kwa so kra enye yie. Nanso opani ba bia wo hye bia me my investigation ho. The best thing ne say anwumre anase kire anwumre no say ye frewa fatika no bra. Because I kwa mai ho no mini ba bia ofie ho. Ena enkramamu ho no so awo no my investigation ehu ba bia wo ye adwuma nyina. Enti mesrew fasika no bra na ye mfama brantie nkonkobo ne bra. Na mama ebimo ho kire o mododo. Abrewati asa wo hwe nipa bimu a travel and tour fo bimo ebu o mo cases egumi table so a otwe ho nwi ubruja chese asefem so no e wo mu so o man ni mu edin de ba se sika se na me e ka no ye wo business kitua bi anka betimi de aye ena nipa bimu ye desperate so mbetu kwan a wan hwe a sika nyina ba hye nti ye besre connection bia obi se ode ma na no so travel and tour ni bi so ba ha so no so aye connection am obi visa na ba nipa no so nyes ka no okay just just some get to so so amana ya wi nti over the camera no ono so so atiatom enti ahokyere kakra ba o my Ghana mu nti no obi gina ba bi se o di dwuma bia no di bunkofo je besre enipa ma ye ni na ho na ene frosters no suit any coat and o masha omnibu enkofo abrati ameda wase me so me da ase na ababa wa we say Lamina abrati ati say nyame adom na sa no be kwa na ase say oni e betena ase no macha kakra ai me no betena ya oh okay what we bibia o me we bibia anti bibia settle na ati say nyame adom na abranti no de ba asem na o ka kire do abranti ne de e wo mu se papa no anya de ba wa mistake emu de wa hen Johnson ya Johnson aye mistake kakra okay se obi ka se obeboa obi bi ho a e wo se wohwehwe mahu se nipa a obeboa mi o ti sei wonim se o doctor de ba e bia na mi wai hu se o ye doctor adwuma se obi a doctor kra abroti a hu a enti no o ye mistake se o fiti wa se wo se obeboa mi nti makọ ni fie ana wo ko ni fie okra no se obi du obi tu kwan a e ye nsɛmpi nsɛmpi te na ni kwa se omu fitiri pe kope e ma ni bi ana se utam 100 million e ma na bra wo hwehwe mu ehu se papa ise na otia na wa na ne krom ni no omu sa ya busua fo na ono sanfo adua no eye kura achepa enso hofo na aso mbo mo bla wo kuro kese mu aha ntia ho na stada na ese kuro ketewa mu sa na oba me sofo ba ko bi wo ho sanfo adua mo nsa benkum so wa wura mu asole bi ehye hwa e papa no amakọ pa na ehwo no kwa ho said we see address akeka hye mo no wa hwe bebre wani so okay sometimes obi the physical appearance and so to me the saving nipa
Abroti on say mpanifo ka se efia abusia twa wa ya pa se wo se omote ben o ma se abusia abroti unua ana o maame betimi ayo obone nti nipa de yanji nipa ndi bebrebe okay nti papa no nso mesre no oye panyini hwa de ne afi to mehwe na onsiesie bibia na kikirikiri ni jaya kaka bejai akwa we be kakra be che me abebuo mo labina no ya ba ye tete no ewo Sompa Nkomo dwumadie no so eno no na ya fa sports for na my time no kakra enti no ye be bia homa na tum se sie na etiefo nso etime abemu na mame nko mi ankasa me ba abrampa so abrampa mama osima mienu de esie de na wo kafa ho adasanyina etie o yo abrotia medase enne ya ewo mu yi enkrofo bi afa kwa bi so eje amanfo sika ni nyina ne se papa bi ka asem bi kire me wo se krum ha sei unsuro dimbo na unsuro duabo any police station asemo a obeye sisi eti sesi no krofo bi afa kwa bi so eyi o maye yi say pam so what to wani awia ultimate to wani wia na ya don kepesia waye ye awie say antwa o hwe unsuro a obeye yi sisi de nti o ka sa ne se eko police station sika ni tua no ho eti police for no mo fa nchem se mudi abam na sa na meka no ebinom eko ho no masika se mbebem oh yakwa bi kra mo ka che se police for naika so what ya say eko asa no mbeka kire wo nti sa papa we ze no wakeka o munyina nu mu ahwe se ni panum no wakeka mo nu mu ahwe se bia nim enko ba bia na beduru Sompa haide se sin wo mu se sin mo sabre afifi na winam kese yeso so enti ba bia o hye bia no me ne odifo po kwabna asem yaje ataye ni ase piao yaje ataye ni ase a krati on hwe na ya ne nyina nkonkra ho na brante ne nsan check ne yenkoyi ye fa meto ba bia da eyekore tie sa abo kokokon ebusia kikiri ni jaya kika be jai na ewia so ho no trasem na kan wo Jeremia enwoma neti don so nchemudu ba ko no wo se de wo pa de apɛ no wan pɛ no kwampa so no te sa abo kɔhwe de a ubutu nkoso anya wo de so wo se obebu na mu fa agya na eche no ba yi obakwasea na ewia se wo we no so no medi ene mane nenam ena katacho be matia se wo se akwa bi wo se medi wo so wo we de ono ane bekume edem be konse do what the amount for Sikasa now? So you catch we are telling you point blank. Sir Brantia Johnson was sick at 250 million. Say Yami am one in time grab madins in West Hona de Jinawana to Ayampia. Baby, I want your pecula yen to come a hobart your benyanko for Moma Yero. It's a beyaman say. Yes, Casa Boko, Nema Comato Yamo now Casa, just over defender who defend on one Nakosi saying. Ukrompete du na mbeka weda wa wiare ne nkasa krampo asama sabe nkasa no ayi nkasa no kra we krampo no yasa yam naka ho eti ye ka kra branch ne se wan pen to pen no a won fa branch ne sika mre no weda fa ne se 9 na aka ne de omunyo madwen so mbeje obi aso fa na asem mre ye enti ye no ye nchinchiri nkwope asem ya ye fidie ye mpamo aboabo na ne behiem so mu ba de be ne wa anya ne ntem no obi ba ye be saje na ye de ne kwohyem a ene onje ne ho na ne ho ache ne pa na busuafo nso tie ne a wonum pa branch no mum pa asem papa bi enka nkyere ye na ye nso yakoma nto ye yem ne ye hwe kwa pa ye be ye ne hihye pa be ya sika ne nsa betimi akanya saade a ye nje mu 0551931931 0551931931 and 0548 931 931 0548 931 931 me da fon pa chama hai me mame only papa bien yay ayere awuli ayere ana di audience lele kachika Vanza boss of property and my pound for no big food na bet you day original mama yentiu na when is on the 26th but ya there ben na what aja aisha no I thought you did yeah bet aisha me akogina bet na fi me di wudi dodo na ye si abrose ya manadem en kasakura na wasi bia maye kada cho be ma se wo bobla na ba ku su yiri fi ama ba ku nsi wabusu afie no kwasem sasa ba ya ja ka bia ma wo oh hinele o de yanko Happy hour.
na me se mo juro so to market yo na ma me dia me kan na se na tire ebi an se bi project a uye ni yank we ni mo tei na ami an to bi a sabi ntani fone ni tabi nchemu ju maji da bi bi a ti se ni go yi o mo ta sabi we nya do eni pa ojo kaka enti ni kusu mi se ni eni pa ma ko nan ti ma me dia he mi ya ba me na di the two and 50 million, and I don't want to pay a human Jessica, no one play. Yeah, they are getting about them, man. Because that's how they are getting in any attack. I don't them to come back and yanka. Mammy, take to the tank. I'm going to come on. That's it. Yes, sir, that's made off for my high. Yes, mamma. I show with the baby or frame free. Can I be back? Okay. Yeah, I'm talking again. I'm a mamma. Ma di America na se uhisu ne mu yeshi adenche bukura na nka uba no omu pie obere mu yeshi Philippe na mi bia kwaso na ni nya be ma na America ta pase to na yeshi mere kwa ka so ri ejuma nka nya san ketwa na se ko bi bia bi ene mi be dey o bi su betu ko wa ko na ko to na ko pa ha ba na ye me ka bia hu bi bia no ubecha it is so poor because you are saying we are moving near them, and yet, there's a simple. Uncle Pong can come on for the police camera. I want to know that idea. And I'm a be wound the heart. If you would be blue, you know, you make a mission. Yamin soon show me off from patch on my high. Yeah, more. Made a baby out friend Nudin. Me patch a friend of these, I'm cast from Crana by Benny. You'll be away our holiday. Me patch na ko pound money be for ya da mo asepa se da bia mutie ye wo Hawaii me patch yo yentie wai me patch da ma sepa ni nyuma pa mudi na ono ka cha ne se o ye konfo me ye ne ya ani o nke se o ka cha ne se atayi o wa ire nso na ire di atayi wa what do obi sika 260 million was one no fa sika ne mra na bra no so kita sika we and I want to mean find yet more Ghana has said, Mammy, says he can't have one of my boss, Mammy, for you know. I didn't mean come my Sam Cassie. And then Mammy Fon so more. I am one column, not a bit. Or bet me, dear, Juma or half ram, and I are kind. And you are no one and all first can buy the machine, Jumasa. Yes, so yeah, that was say, made off for my high. Good afternoon. Good afternoon, didn't baby out free. But your friend by me, cousin Fribogo. Okay, and see away. A bunch of no discount in Bimble, or this command me Bimble the paper. So that is thing that won't you get more to a Ghana. And says, they won't you get more to a Ghana. And the Americans so to go we are come from now. If I saw the near flu, may I can do up with you. Someone in down. Next time you know, yes, I in the Shiano. Yeah, that's a young Mr. Jeff. On your sports head. Why my time ni be nepana? I'm sorry, I'm a cocoa drink. I'm a mizamano. Yeah, then I say, yeah, for last caller. Now, yeah, for friend no in sympathy. Good afternoon. Afternoon. But I for dinner, baby, I'm free. Because if we talk about my family, energy. You're not young quiet. But so, it doesn't make Nigeria chance. Then what's one? I'll be a jinx. Over on the man now, no Buna. Only one says, do be quabuchi. And I will be Sanisano. Because you know, no, let's do quabuchi. You know, back on the quabuchi. In any more yam come our Hassan away. It could change and say, we'll be the boy, any Panama, and you a doctor, one may be a Miss Midamasi. Atrekwaso about to my yana what's any day where you just watch it. Quarter last call and but your good afternoon. Hello. Yeah, Medofo. Good afternoon. Good afternoon, Medo. For me. Me patcho me who you now sway. But I'm saying me at the way. My brother and I some legend and make it. And I make it a better than one yard. I had this over the Femina, not face of when so on simple. I had this connection on Senina, and this was a mistake. But I also was friend of work a day, 250 million bucks in the more Ghana, I'm simple. I had because
sa abuchi nya kwana wo ono an na Ghana system ya mata sana ubenya sana ubenya musu fa ya je na o abuchi amso oye it's na mo kan ya da se abusia ya be sorry enkonwa so ano no na mi akasa nso mi kunu dofo ma menchia no di baby a wo bia nim se wo hwe ye yakopon koso a ensure me dodo me dofo na ya sorry so yankasa yedua abronoma akwenya kwa abronoma de ne dwuma e wo sompa 98.9 e wo sunyane akwenya akon atai not no obi aba befa ne ko am say wa mpacho mo fa akwenya akon abronoma picture ne nto so ma me moda roma akwenya akon abronoma abrantie bi aba befa ne ko ya ma na ye ne maame mo ya mo de ebasana wo musu no mo sere eya ni je sai wo su Johnson wo yi na beba wate minister no bedi nkomo nti no ye beti bi eja okwan ama wako nyankopon ya aduma ni producer nkasa ye beji usika na ma wate eti akwenya ko abro no ma sese de abusia ye mfra ni nyako abro no ma sa akwa wada ne Mrs. Prekope Mrs. Nyakono no na abrantie bia ba befa no ekọ ede amaye ne a ye de aseda na ema no ochina na wedding nankasa eba so wo sunyane nti no ekwe ba beta wachi yesre wo say Western Cathedral ye no wo sunyane ebusia ye ya no makota ye chiwa na ababa we say okan news na no ate baba nyosemu dwumedie nsoso a obu akora obaba akopa mikodi midwuma watachiman free fm na me penahwe no fisada mitie no wo your friends and the radio anasa dimpa na mitie ne papa na nipa de ye say wo ye dan a oba kokohye wunu nti wo tie obi anasa bia hu obi an wa ye ne ye na menyi ni da sa mesane ne be wo ye nipa na no ate onim adwuma na nkasa yakopon aye wadom am wonya ho kani nti no ye ma waware so yesra nya mesa ware mu nhire bia no ma onfa nkame o ma ye funu mu aba e ma ne noso no ma ye die nso enye wo chefanti congrats to you nyakon abronoma Mrs. Papa bi yakopon hra upi na ye for happy birthday so enkoma root benewa wono so e wo Germany Bremen wo na ono so e wo ne na wo denti no yesi ma happy birthday nyakopon ko so enhraw na onya wadom ene adoye we ye Azeyam Lily Benedicta oye plus ni wo eye konta na asemi ankasa me sister no Azeyam ne ye wa woda nyakopon ko so enhraw man kwatenti apomden ene ahoto ewo mu yesi nyame adom se onfan free mu enko adom kese mu no nto enhra ebosuo ni mu happy birthday to you Benedicta na root de no white na ababa wana ne ho fefefe wa mo meche no aha nanim efe papa ye na enne e root awoda ya ma happy birthday wa Germany nyakopon koso ensha na onye wadom sanso so na ababa wa your friend no Mavis yeboa dodo na friend mother enne e wa woda way every Pizarro Golden Touch Barbering Salon ye no e wa kenken support station na chiwa waso ma happy birthday nyakopon koso enshraw na onkai wo e wo na dom ene na doye mu no ma nepa enya wo chefa enkwatenti apomuden ene ahoden wom ena wosre ede amawo ebusia ye sorry so Mrs. Champon o won chia me no bia betimi achia na ya sorry enkonwa so enso akọ wo he midase mechia ma sorry fo nyina okay ena minuanom so ena memma o chia wo bia me ma am say wa o he ne yere ye ko mechia be papa escape nso macro okay na mechia mpompo nso he ne nso ahemfi okay ye damu aseme so mechia me kunu sa achia adwuma mpanyimfo nya Dr. Bedel Foster menchia Abraham pa fi se me ne wa ha ye ene Mr. Robert ne Mr. Jeff ye damu ase sports for na ma ye brepi ama ye de aka ye de onyankopon enhra wo mu na yen kantre masala ko ban so ye don papa ye wachitaya
wode ma ya bribia Salakoba boutique ye nimu he ya no so so wo ene ma papa fie ene ho abusia ye na minister BJ the producers ni nyina CMC afo nyina so no ye da wonom ase na ye nchia ohini ni amesa adazoa papa bi amatakum ye da ase papa ye ono so ebo ye chidom dendende ye kandi fo no no a fiada bia no akogye na home na me so matene mo ede amano akwanu asaso de obo aye bia na busua ye beda na se papa ye sorry nkonwa so enche kra sports fund ba betina se na edwe niama hodo ye ekoso ewo agoprama so no wono metime de ama 4:00 Ghana Blasters omene I think say Madagascar and a one ede esi ani no ampaya ebedwa agudie makonfo ne ba emu nsem gina eyade a obetie yakra mu nyina adamu ase